me no yadwene ohia bia da wabusuam no me juja trum ayame afia o sana na anya ya bia ne me remfree abo atatiano senya me no ne remfree mi o obama me su ada me remfree abo atatiano onyame ne remfree wo obama usu ada wosere ena na me su Wabo Odi Ahenkan Kwame Yeboah Ahenkan na onumbremu wala. My name is C.E.O. Kwame Yeboah. Odi Ahenkan. Oh yeah, na say mingu ya na me wade o mesuko na mi swadi arada ojo so nyame no obecha man na so meso eyo mo ya mi satano mi mama ba mu mudia ayina ya di konsono ba na say mingu ya no me wade mi de mesuko na mi swadi arada ojo so nyame no obecha man na so meso ah and be mercy ro nyame ana ni mu ba jina no no asana ya wo and na me kwa ojo be mercy ro nyame ana ni mu ba jina no asana ya wo and na me kwa ojo be mercy ro nyame Ahenkan 3.3 FM this way ya pozege Odi Ahenkan Wabo Odi Ahenkan Kwame Yeboah Ahenkan na onumbremu wala. Radio papa abonzik Odi Ahenkan show Sweden na ni se be yeah Odi Ahenkan yesio yo na kom sa
93.3. Yewo Obruman Kuma, and a Yawa Dapigen. Yewo Odi Kro, and a Yawo Odi Ahenkan. Odi Odi, Feton Yomono, na Yerite. It's left Ahenkan 93.3 FM station here. Yeah, Abu Sigid. Achenkana no himbremuni. Achenkana no himbremuni. Yewo Obruman Kuma, and a Yawa Dapigen. Yewo Odi. Ahenkan 93.3 FM. Dika, Inabeka, Miaro, Asem Dika, why Nebeka, Mama Yanka, na ensem bi wo ho a ewo se yesi ni pinayeka. Anuntina Ahenkan 93.3 FM. Akofa dwumadi a yatu din se Asem Dika ediaba. Memi ne da bia. Ewo Ahenkan 93.3 FM. Anopa no nso kopem anopa no ndu. Bra, ni yensim konwa enka ensama edum punto ni yedie beba. Tie bio na ubeye abozege. Asem paetia. Obayansa fuso wo bunibia wanka na asem. Tema futu sam kakre wa supeme. Yo kofi, oh my ya woman. Oh man ya mana. Yenyi baby ako. Wata za ya wareni. Wonsom wanyinyi pa. Asa dipa wo fio ye. Yamo yembera ye. Ebe ya ifiyana. Oh my ya woman oh. Oh my ya mana. Adi wa ye no ra. Nyamita za nyamana renya. Wonsom wanyinyi pa. Sawa ya wanabe. Yamo yembera ye. 93.3. I repeat, 93.3 FM. Ah, what a music!
93.3. Music upon music. Music upon music. Music upon music. Radio Papa 93.3. Thank you. Ahenkan 93.3 FM Achima Buabu de Urupong. Ahenkan 93.3 FM Watenke so ja omuja manifuningo. Sampayetia Obayansa fusu wo bunye won kana asam te mafutu sam kakre wa supreme yo kofi o man ya woman o mani ya mama yenyi baby akọ bata za ya wareni wonsom wonyinyi pa asade pa wo fi oye demo yembera and Yumuni 93.3. Mama Joe, if you are not, I just want to know, baby, my baby, if you are not, Yamoya Mirai, baby, if you are not, Yamoya Mirai. Every Yanara Dika, Ahenkan, 93.3 FM. The best. Wonderful girl. Sama Beya, every Yanara. Yamoya Birai, Ebeya, Midi ndio Odi Ahenkan Kwame Yeboah Ghana ma aboaboma ochima boakuman bosumi man mamu nyina che mi wogidie se obia ho ye wa hododo so awade hu obono so ayade awai ena ya memne da bosumi me ni da Dika abono nso aponsima aduonu baako kasafidie ni din ade Ahenkan adiokrum yansa akiri pom yansa ena ya memni da obekra da dwumadie ni din design Asem Dika
na hwan na bɛka Achenkwana na tiatim se kinke 3.3 no challenger no challenger ensamba kumianu miansa wayɛ mpɔtam ha empanfo sɛ de wo su no wo su nani ɛna yɛbɛsi nkonwa adwendwen ho atoato adwen afrafra mpanfo yɛbisa wana ma mutuo ɛne de yɛnso yɛbɛtima yɛ de aboa yɛ man na ɔman yɛ ya ɛyɛ ma yɛ nyina Jumadie mina midi unchame aboafo mapa bom chidom ayo owura ne din di kwaku anim kusi buadum eke miao agina mo aba di babu sumba ku mi no mesa san dinama me jambo afri miao mama no foforo DJ awa de nyum de jimi tatan so fan DJ Nelson Brad Nelson anope akolomi ama ha amuba numire nsamanfo adwuma no ye no nkuru ho no amanfo de da radio papa kopi sebo brother thank you Asem payetia obayansa fuso wo bunye won kana asem te mafutu sam kakre wa supeme ebono panondu ken ya ba sorry so ye fa kwan we su ne da aboaboma sene odane miamia ya redu nyina ase sena nsen atwe ntem bia eto yan envrama jampanturu dubi bobo fa aboabu kuradua ha ya no se efie ni school grabu gradu adwuma nsu mfidi a etuto ni nyina ye tofri kwasi buro ni krom nti se bibi sai a agira ho krafa lupre so na lupre na ne kakra sa dia ba sikandi odi boko na broni ni baba ntamano ne asem yankopon atom ene da ye mfidi ni nyina ba bedu nti anopai omom hihye mfidi ni baba ti se bia mo ho na mo ti safidi na dumfun a ye nhyeda ye toatoa ye homa no se da bia ba bia first ni ye duro akwati akade takrase abnase bia na ye du amonti anka sisi a Facebook ana mamoti anka no efiti na akopem anum ready na ya ban frama mu fully na je tuato ti yaba ni aba we have come kolomia betima chase simple ya damasian sanda asidakasian koma ye nyina ye nyankopon na da romanti ena fidie da so ho ka tamfo kunanke ye to fom team na so de biem na so de yambe kana bebem tinyame adom ya banframam ya ma ye nyamu radio station atwa won hye nyina so adwuma pa Ofie FM, Biak FM, Achimansa FM, and Bosome FM. We am panifo, Yabatomo. Overtaking the air, but to the Yabatomo. Yet Mingas Yamatomo, as I am Kanokure. We are no moon panifo, come salute. But red overtaking you, oh, in your chrono. We need to Ahenkan Kwame Yeboah, Ghana's international killer Bobonia. I am the international killer Abobonia. Killer Abobonia. The Abozige man. Can you bredo wafa? Empower yes na winya. Yami shira, mama ni paya zefoa. Enyano. Jana agbanu ba so pa. Sa me shase se dia. Mini kama amanfo akwaba. Sister Fia wa sane aboabo kasa na mitio eya me afia o mo achima sane agro aboabo that's market mito ko bi mito jene mito ankatia mito momo no so ko na me mito momo ni that's right all people abozeke boya nyum ye hu se ye ni age DJ boya nyum amo nyu gwankene ninye mere ne ni age bibi What's saying? Achenkwana na onu bremu nini. Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinedwa ojudwem ojudwem na odwem sadia na say adede pharmaceutical good engineering you have the corruption and good pharmaceutical me da so ho and good pharmaceutical
As I've already told you, the production is done by the great Kwakwanim Kusibuadum. He's the man behind the production of Asem Dika live on your super duper radio station, Ahenkan 93.3 FM. Adi okuru miensa, echire pom yensa. Anaban kwenye siedie, enya ntokwa, enya tenye, enya yinipa baho, nemom, siye nyina yedi ya hushom, nya pimpuntuani yedi ya maya mpotem ha. First update. Ene contractor awoyi efiti kura evani saying asanteman akopem across okwano so ufra asanteman akwa bebia ne camp no bebia police for njira no wagu kota no fine pa first coat tima mo gaza se betutu na sanda bi we odi katamfuto no so afa no begu ne tenkom ya fa no Midwest Contract Works penny on down the very Mr. Godfred Ando. Ene me ba no tim say yes kwan wagua fine wagua du baby ti say baby victory ni wono ko apro kumase inti nyame adom kakrakra eba na wo hwe mpotem ha emia be how do you call it kwantimpo edu ba odare bebe enkunu ni nyina anye areho emobo nenso radio aba si abatwim mpanfo adwen asi nyoma ba ku mienu miensa bi so a yanso ya ba ekoma ya ni baji o tom na nyoma konkan asuo bremu ane anyina de ginchia se ya chenkwana na enu bremu asuo bremu ane de ginchia production team is my ready Kwame Asante fa mi ko bremu ho fa bremu no to Facebook live na amansan nyina hu sade bremu etie Achenkwa na onu bremu nini Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajine dra ojujem wedem akuya mamenjia. My name is Ahenkan Yeboah. Metie Odi Ahenkan. Oye abuabu burger. Oye burger. Ayani akamweka sadia nkau kasadudu wanu ade abranti atobo. Enya tobo asamo. Wasaji fu Dr. Kwame Nkrumah Fabroche beboa no muti UGCC ebedani MPP ebedani CPP ebedani NDC ebedani Ghana no so mu ba no kwamu ye aborofo no ye tubobo wose independent now. We need development now and now. Ye him punto ene ya so ti abetata ya tobu dabi e wose ye bomode atwe ye mpanifo na dwen esi bosho ma hye yenso no man na tima yiye anameboa Ahenkan 93.3 FM e puemantem oduma kuma bona branson nen Ahenkan 93.3 FM e puemantem kosuroma nen. Okay. Yegusua na ya di production mu ensem emboso. Ena ya sabako achima sane. Emparfo Saudi abonu tu jam no onturu ya woda wani nkum. Achima sane na meko primary school and junior secondary school. Ata preparatory school. Asane nya kroketwa. Uba kotokuma ma ukankura agidin anankeja ya yentafo a zasana babu asana babu. Yejiri na anye ye eneja amanyose mu papa mu nti wo mu ko che aboabo ni asanim ma aboabo bedi odan na asane so ko she asane ma so akroso ase na nka asane na aboabo de yakwa ahwe ayenche inji sampanfo atimi akwa akosi health center na bapim nei health center no yetimi nya adwuma mu na ya bia no de a asem ya eden edika yesadem ba ko jadam yani jadam asame ma no nyamfo patika Japan enso bebon komo ni abusan say jadam teachers quarters no musi ama teacher fo nya ba bia atena no matima kire ye meya ade no eno so akwa kusisen achim adubiase over 6 years ena clinic wo ho yato na jajam yato ne pahwi ya yo say bam na wo adubiase yeni no ebeka asemu ibegba wuram ni ehudie etuemu I don't know me the diner entry Hamilton na mabetna Odi Ahenkan show Sweden na nim se be bia nti Odi Ahenkan ye tie o ye ofi na kom sa
Inti abaru ni di adi diner and you have to say me comedy. Nelson, drop me the song I just gave you. Away bass. That is not my song. The one I gave you, please. I was papa. I could me one floor boss on Kabibian Chena. Na sumbe she papa. No, restart the song. Thank you. And then Asem go. Papa can say uncle. Sanjoa. Kinkimba. Look to me live on Facebook. Facebook ni o na ezo ban. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. To defend forever our motherland. We are defending our motherland, Ghana. God bless our homeland, Ghana. Join me. This is the song I'm going to use when I ask you to change it. Then you change it for me, my DJ on duty. Blah nursing. Achimini azabeka ochimem. Ha, mumra Facebook live. Na adubia sehini. Nana barima osu ajekuma atoso miensa. Etu anamobi woni krom through the effort of Ahenkan 93.3 FM Asem Dika so. Na galamse bi kwaso ni kroma. Hele banjo chamfine abaji dinga na ha ya di chamfine isi suwe yam awurade be mu baka san minim kofi wo fufu anu osu hi wo wi yensu anu asre ha wo twankwa tromo ana ni tire wo so him na ni tire wo so chese ya di aga sensa dia simami ensa eba juru gani nyina dia gu and make our nation great and strong, but to defend forever our motherland. Papa fear you. Me a Ghana ni. Ha. Go fear. Aje me mama fear you. Me papa fear you. Me a Ghana ni. Pacho ya hwe sinibi we aisa sini on Facebook live. Tisa wo hwe live on Ahenkan 93.3 FM. Omode so ba twe kon na hwe Ghana. Sadia yama ya hukwa ma China fo bi abe ya dwuma o Ghana. Aye yensu, aye yenkwaye ene da ho no. Ti, menka se mikiro. Mi program se no de, sa me mai bi pen. Me ni mo ofa ayi osu ankuma. Ene ye kokoye, ene osisi me. Na me se ofa Fawai, minye biem. Nipa timi di koku fom po na da ho. Tie, senga Ghana fo nkwampo na ye galamse ni yese ya dia. Se ya adwapade na nke yese no. Na dia mehia me tan ene China fo na. Oma baji omo se no mo. Yanko ahomaso na ye ni onuonyamfo ani din ede onuonyamfo Solomon Ej Befi. Oye edubiase assemblyman. Adisha ya muachi ba Ahenkan 93.3 FM so apombo ko de. Nyame adumo. Ye frem Odi Ahenkan Kwame Yeboah mpacho se adubiasa assemblyman na me no ka sei. Me pacho no ana ne ka sei. Akwana adubiasa dadin. Ira che da boko. Ede nyame ase. Na nane ni panfo ho ye de. Pacho bia ho ye. Daroma anwa tia na na aso se egusu ayebo no pumucha homa na ba na ekwa won ho a obuo ne de nu afa na homa na man ne na twetwe nkomo kakra. Me siro mate. Yera se die ntia ya fra wo ye enwoma mienu galamse a ekoso na na de nkwa kufu ado ani abrese krodom a wo so asukui ni wa adubiase ebi ko so ho o galamse ni de no kuni be se bo so me ni na otu mienu ntemu nia
paudu a for proud na umu go beble so na wo so yi kuma yese na do dan kwa kufu ado blood ya enya de obema kwan na omatimi etu de tu hu na mo amase de ye ka sai de apamo wo nyina fu Achimadu biase ensuo a eda ho no edin de sen river pra inti de ye ne amanfo ehwe o Facebook ya share abetwa no video na first na amanfo e galamse wo so no ensuo a friend esuo pra na ayete se atecha eda ho sa no me ba cho sa Misra mi bisa wo na wo Achimadu biase ne o kase sensuo yi enam da so wom wo hwe ensuo na ni a enam fish ebi da so wom but when you zone the said I mean say and I'm so my granny so more because it's so not say I photo and I'm galamsey galamsey ani atati say China for di mu akotene wom no de chamfan ne kura ba first na ka Ghana yedi mafidie bia fa na chamfan na mahu se bisi esuo price a me hwe bi live o Facebook enso ne tan kama China for no mu hu bi on Achimadu biase ho Dabi, nemom de ayane se omo chechire ana omafa angonafo bi a from my dodo na kana before no mo ye adwuma no ana omo chechire ti se ye chi omo chi omo a no ma fa chira fa sika pudro de akwa be wo mo commander ho ti se ade obetima aka magana fo wiasefo nyina te se aye Achim adubiase wo ochimam matimi apam galamse fo na fikromu a esuo pra enso mehome na enso ni ate kakra de ama na de hye ami ba cho sa da akaba ko woni se yen hane de enukure nyame anim ya pam galamse fo ni na afri hana mo sei nam na wo so di kom na modin ba wo bonti ya pam afri ne mom afri achire ana eba a wo mo te si America chai de ho no nyame mpeso asenti mentimi nka fasem ho no na afri wa wo ho no sisi no ni so mo yagima na je se wo de why of mu de ntafo from so be yo mu de na nka boa wo de na why no ana me ba cho sa yo na assembly yanko asema etoso mienu ti dia ba ga na ni awrade yankopo cha na yamachu o na wo yam nzunu mu ka de enjirima benya hina agina ya sensa ase ne yesensu kwa ye nyina form team we nyina chinsu a sika be frima ba enipa miensa mienu bi botom na ekọ ankwa mansa nyina botom ade ade je school dan ya so ko Achim adubiase a na mu si eye ayansa bia kuma akwasi bonifa ne clinic envie nsianie anwe ne se honorable ayan kra ne kura pa ba eburu nsianie mfo na moto amogidi an ana monye ya ho atu ho na mo so ampanfo aban ya 12 years ni a clinic ne shewuram o Achimadu biase Achimadu biase no ehye abato mpeso aban ase be pacho Achimansa na so fun ase ayire bi mia menua kwadwo ponkroma abato mpeso aso me ba chan na sa adwuman aban ban na chase na ye omampani kufu amamuo Professor Mensa amamuo na nado amamuo ana omampani dada John Dramani Mahama amamuo aban ban na chase aban chase ne NDC aban na chase Professor Mensa ableso ko be wie ni mu no de ne saka side madino sabre na hwan ene ye aban krachi panimicha DC de na o DC onabo tombudu na ayembia tombudu amamu ogu ye no oda so okrom ha na watu kwan e pato abra na ban gu ye ne de because mani ahu ni pa dia na anya ne kure satam na wo ye asamne man ana na wo nya asamne man e pato na menya asamne man na yembia wo be asamne man wabusam die ntia edan na ka wuram ewo eye Achim adubiase kodwem ho no matu wana mu em se Ahenkan FM mabɔ mo moden aboa yen ama ye hwehwemu akɔdu na wo so agekumo ama yenya contractor na ye di side madie no clinic ne share ne sa no yenya ne number ye frɛ no no kyerɛ sɛ wa fill forms yan fisikatua no ankoyi it wa fill forms no kɔma ona bo kɔdi oponkroma sɛ on sign document bi ma no na so time man dia obetimi aba betoa eda na so di wo de call
bedu by this time the contractor and the on some man into ultimate and banner from my age man. Enti amount for amure Facebook live. Say Oman Ghana say up $25 million US. Akoma blasters akwa seno. Cap no nye. Obutime nye. Blaster team we nye cap. We kwaji cap ho ani so. Bo to baby kwama o aswa ese. We up 25 million Ghana cedis. Akwa spend o blasters so. Nanso ba ye nkuro nkumankuma ma. Hwede baby ye ma menom ne ye papa nom. Ekwaji ayarehwe. Eda na aka gwam yo Kwame Asante fa nwuram da no to Facebook mame na manfo hwabi na amanfo hwabi asami Dika da bia yaka no visi tamban ho na tamban na opa ba na chemcheme nenso aban ya de anyam yanka nkira ban awu hia chena si atamsika twetwiri di say ya de koma blasters blast wine stars $25 million US. Ministry of Youth and Sports no finance minister budget odimo mu nyina aye 34 million Ghana cedis. Blasters enkwa akope $25 million US. Aburo budget adama minister ni nyina so bam. Na Blasters o mi nyankopon. Hwe ya man. Na honorable say dan ya boss wana. E ba so na no kra de. Eye na na man trankonya. Ene wo man nto bo anka kra o motimi de boss o ma mo bi sisi wo keke ane ya han so ne pese ye ti ya ho ndere ko du ye ni se ya ba boss wesfo ti o man na ngasa na boss asame manu kredi wo so wadi ehwamo pa onu abu solomo aje ba fi ti asame ma wo krom ene dan na nanu mpanfo unyina wo kra wo to ka ho a motimi de boss na mama dan wo fu adokeke kra motimi no dan ho onu abu ba so kire sen where am besere ye do honorable who gina radio so di ntro edan ya enwura akini ye hwe no Facebook live won so samu do edan ya do hu nie honorable edan na wo yi where am besere say ye do e be bo so meni na ada mu ya mo de fertilizer gu asase ne so ama enwura no fu bugam za me fa choro abi honorable we die no kura ne wo pere say ukuro benya ya asabia but wonso what disappointing krono as a leader ujoma nemu eye assembly ho anye bia kwa no nka mado hwita school for ba kodo mamu for ba kwa banjuma na yehu se monso because mo ya mamu bra ye kwa hwenana mo ba abodan so kama enso nwura achedan no timu fa nwura no na mo bo so ana mesem busa wo e ba to na bi ye do ho na fu na fu duwe ye sra se ye no kodo ye honorable ejefo mu de mo hwe honorable so mba kodo ti da be na mba kodo dan ho nyame yaduma okuada e boboko na labor na o makodo because amu kodo na dan ho da ho a Ahenkan FM ye so betim de bia 10 bags of cement na nanum mpanifo amuwo achimadu biase munye na mo mfa nwea mfra na mo mfa plaster dan ho na bia wemu so di se yaba na adi emfuye achidan no ye da ehu ne donate so we say oman chechire no ena ba akofo so ahu honorable wo ho me see we say oman chechire no ena ba akofo so ya wa famu di na me so menya den ti yesu egu aban so say omra meye eye achim adubiase clinic no na ye adehye na wa achim adubiase nso no ye de ya kwasafo dwuma na de bia yen sada clinic no ye dodo ho na hu nyina ye kama wo de antwuma kura mo fa nkwa fam ho na ba hu se adwuma mi nyei amanfo nso ba mu da bia omama ho atwa kama yopo na nso hwede ye hu ono abo we de o si wukwada mba kodo me ba to me so kuada omka kodo omba kodo na ye ba kodo ye ba kwa kodo mo wakani ye ka so yu hu afrim ejiji achimadu bia se ahina mo kwa ya asabia obi hu dodo no a Desia no baby aye ko ayalesa bia eye nana owuso jikum lifia ahimfi ho no mo ho na se ho no wabba baby kakra de aman ya a doctor for a nurse for mitimi ye adwuma ho lepo ye wo midwife for hard man wo dia wo e say so oba ebi wa na mpanimfo ko di nkomo kase bi wa ahimfi ho na awako bi akwakọ ye fede e wo ho anti tie honorable tobo se nana mu sin konya na bia mo dwonjo man ho a
bonso baby akam ebo na awaka no me ba ta ne na betwa mo na nanam anim se okwo aba na se akwa ye ohaw enti na nanso sabin bradua saja odesha odane manfo ano onhwe so man ni baabi ombekwa yare senti na ode ahemfie na ase wono afem wo no me ba ta sa enti mfidudo sani ana omaje awo wa ahemfie wa be mfie ensonko mfie wotuni ni nya midwife wow midwife no sade hotie wasom saa na wote wo ye na dwuma ho me ba ta sa aya hanon so otimenka aw inti achimadu biase kurodua no nso emwa ben na mode boa won mo ba hwemo eba yare hwema nurse fo na midwife fo yi emwa ben na mode boa mom so mani ka kuronum na omo ye adwuma de so mo abribia no ya ta ben wo na ye hu omo hawo se fan wo madi die mu ne ba bia omo beda ene se de ba ya enipa bi enko hawo mo abribia ta ne na nanamo ne asamre ben na ta ko sra wo ewo omo fi ene omo dwuma mo ya show mu nkran se de ba ya omo tina ya dwuma no bia bo dana ene adubia seman na okay honorable yabadu ase bebre na wa hye ye ball radio yi so se nyame aduma wukwa da ebai mo ba akodo adubia se ayasa be no akwadworo no doso mo ma yen sisa yesu ni e ban usi ye ni una na ekon okoden se da bia achima adubia se be fa no ntuma pa afura we ya so mi amanfo ka che se ye adwumatia ayi miami nua kwadwo opon kroma ye adwumatia pola samwagima minya aka ne nya aka chena ye nya adwumantia obia ye boam no madwuma no afi ebi kwanom so muguso mu pia wa bam yenso ye dia no tumu a na ban aka no hye iti ma mu gina kwancha gaze ye bo obi gumbe no enye no kore ono abo ye fe no telephone so a akwadworo ama edan hu afui ono abo minkansi wanim mbajo akasi manim iti se ye adwuma no bi ga se ye tan obi a na onipa kwafeso kire sen yada se nyame shantu kwade be men san twofo be se madodan ho a mudo ho a yenso be hwe emwa kakra betimi da beboa na achim adubiase clinic no agya ne naso why beda se nyame so kan nyame ma wonuma nkoso amen se de be ya wo betimi abeboa yen na ye clinic no ye timi a complete na ma no kwada de ma so be hye papa yeah honorable Solomon Ejebefi ebo no nyamfo Tombudu din se omohye sa clinic na se no ono na oye aban kra chepani honorable Tombudu former DC of Wansha bi Padaroma yamwachi o mejo sebru odi hye bibia bokọ de nyame ashira me pa na se wa ben fra ben mi Ghana fo anti Tombudu nka bi go din so de nanka din a obi anim Tombudu honorable Tombudu ase wa yira on sesema na wakote nyame shira me da se bebre me chia dubiase na nane ne mpanimfo ne honorable Asem member me anka me body me chia obi a ene ye otwere so mpanimfo ni na so me chia ho dubiase no otwere so what center for what you say na ewo me se me nkoteye omanyo no sa na ye no amanyo ati se minim say wa hwe concert pan ya na me tia dia me hwe concert ma hwe bi ben pan nabo yes concert nti se cha mo friend movie mo friend movie concert ne atu ni din sa ati se ai kobi a ya friend therapy no concert no so wa change ne ho nti se ya friend movie nti ya concert a ti se movie na stage by stage but ati movie a no obobode wuro obedi ka bebo obowi obekọ akatrase na ohina ba ebehia no dom owi a saa kapem tama kunjo oyiba na okọ saa na movie ne aiden series na wawie saa na politics tie yanhihia ne constitution ema ho kwan se wo be ye adwuma na mfia na bia ya to aba se wadwuma no eso amanfo na ani a na wo ma aiden wo atia so amanfo no fi se okay so wani now so we muso wa transact was womra ne yenhwe ne wo so betuma ya sa na etie enti sanya aye o mampani ya wanyen baby ko yankopon for the crense
Professor Mills, His Excellency, late. Or near start here, His Excellency John Dramani Mama near Betiaso, Ewo, Achimo Fuasa Yebi constituency, no, Emuno, and I say, Achimansa district, no. Ye kwenu ye kuhu omanu ye hu se ne yetie na ye bobo ye ho anu ne yetumi ene nananum edi nananum achi em ye pagya enkro nu ekodu ba bia na sabe ka pe ye ntumi mfa ho na mmom nu e bia tima ka pe ne ye kwa ebrema etumi de yakọ obie nim nyameke dumri bi achim kotoko ankasa ohimpon kese baako a owo achimansa ni krom ankasa kwa na ye kwa ye du ba bia musie ho a sisi nyipa nyina ka ne yiwo gu woni ya nante kokro no mu kwensi ansa ne yakokro no mu ka so kra nko metro bus kra eya na adwe se onko ho na enye ade edefom nyame adoma yetumi ye ni nyina me siesie kwan nkakra ama afi bedu ba bi aka so ko ana ya start ye mpuntio nkakra na memedia ne se politics de sabi se wo ho na fi se ya tu aba na gana fosi wayade o tombudu woni waba atamresi ni dwoma ma ba mayebi na mom na nado danko ekufado ena ne nkrofo nso atrase ache won so wani so ade wunti won so mon kwade won so womra no matua so a won mo ba eni se wutwitwa won akwam anu jina asia no wa makwan se omonso munyo de won beboa ofo asina ile bi okay honorable Mbo why de wachem de enti aganafo enton ka because enye wa ban na ho ena mranso ma kwan se kakra ba be yutie enti why de wachem na mom no adwuma bi a yese wo mamuo penso ena ye hya ase wo achem adubiase clinic no wo kono na etisen oh nyame adom medase we ama mede na se kasema nana adubiase hene ne mpanifo ne be so fu ne na you from rant ne maba hina ya no ko ya di school ni ade nyina ka ho ane atoto nti ade adwuma de wo start ya ka flow wo start ya politics enya me bottom scan am de yeyo obi nka se tombudu so no kesi clinic no aban sika bi da yeye bi anya ho nko clinic no kra so me start ka se ba ko so wo achim otwere so eno so ewo ho menim ne wo de kodu de ni nyina no na yefe na we start bi so ache krom na me ka start bi so wo zevo ni nyina bi medu lentre bi na ha du edoso na ni nyina ya ban sikenti na menim se yenua no me ba anka ba yam fi mienu ana ba kwa atua so no won betuwie na fi wadama aman no honorable achema dubiase clinic no contractor wo mesmo de man no na won hyehyɛ etesen oh hyehyɛ de ya award contract no say obeyo na contract ya award no na odem say many jaga ka na me pesa me kaka sem bia because nyoma nyina ya nkata sem say 2 years yes say 2 years or na contract no or contract 2 years ebi o ho 1.5 year ebi o ho ebi so 2 years no sa wa penso no na sika fata sa modema contractor no motua mu ahamu nchichemu san ansa na wuja wako oh no minim say you do more the mafa say you do by 45% yes no by 45% also anti na 45% adwuma na contractor na wa ya draw ansa na woko surely because ne wom ne say ya demand no first no na ya meska wahu contract no ana nkofu nimti wo mu na ma na nkofu tu mfutro egu nkofu ani mami nja kwanje so miss enchechem first no na ma contractors no ska e bia 50% na wo di ama no na oye ojipa no akototo ka no waden adwuma na agya enti yesesa mbra nani e be ye se ube ye adwuma no na ESL4 engineer A4 no a wo kofodua ne achimansa this is asamen wo ma ba access adwuma wo e bia foundation na wo ya wo mo ba access wi a ansa na ya tua wo ka wo ti ase enti na emra na ye kuku sika ma contractors na wo kwa wo mabiem no samra ne de ye yi si nchen kra na za meti wase ye dia na sa contractor na wo ne ni sha adwuma na se no sika nkasa ye 45% cash de enya dia ne nsa kan yo wana oh there be no dia ne nsa kan so
oye ena ya assess enta mka so wo so oye kodu sem so oye kodu be 45%. Okay, the 45 na dia nsa kan. Ni assess na otua so what you say na enumu no ena emsa yen o start adwuma no enumu no ena amanfo nyina agi adase se anche na bato no kodu ye na eja yesesa ye nyama na ye dikogu ba bi se one en painful from Matria so obuena ni die mo honorable Tombudu obuena ni die misra wada contractor nankasa na osi Achimadu Biase clinic no na onim ni personally contractor no osi ene dia no kwani na me ni personal but say the foreman when na ohwe adwuma no so no na oni Asem din kita ho pa company kwa na asas na no me nkai de sanka me wo fie dia me wo document adwuma ye ni na me tu copy na begu me fie me so me wo archives me tu copies ya ho anka me wo fie dia anka me kohwe na me bo company no credit na director ne dia me ntumi nkai ni dia me former na oye adwuma no oye adwuma workers no na womu by to say wo ye kwan wo fun ase ayire bi no adwuma ni wura lankasa kra de em se me hunani mba kopɛ but we na no manager ne engineers na ba ye adwuma no Honorable Solomon Ejebefi assemblyman wo Achimadu Biase eyi asutire se eye clinic ne kra mpempenso adu ayede enchange fitemfita bi aboso no nananom mpanifo ene kroma na jeje to e de kɔbɔ so adwuma aban de yeto na eye na akɔwie sei na wo so na wo ya aban kra chipani san na etew san no kra meti kra se because ebasa no wonim se contract ya ye Uganda ye na abra aban ne bai no mentwa no fom so de bet o suspend ni na wo mo suspend ni na se contractors ni na njai lolo kwan na ye kwan efi anyoma no doso wo ma wo ja ni na se wo mo hwehwem eno so eye na sade se oye saade no enti ni enim se bia nko yusu be afi ba ko fi mienu bi na hwehwem wi na fi wa fa from mo wasan aba na nka na adwuma nse no ene de contract de yetumi abaligedi anytime wo ma contract nda na mi so ochina abo a me so fast ye no won ya metumi sesan enti na nka bia anka ohwehwem wi mpo na adwuma nso ani no ana ne one ne ya adwen no obotumi aidan asesa ho be we wo ma antua so won so awama wo ma asesa no enti ho ne de se nyame bo na wunya onabo dadia Paula nank we bisa no because no kre baby ayedu no mate se me mate se o manfo na nkasa na wodin chance to adwumadi ni na so no kre pa no kre no kre ni so ye your Facebook live na hwe se de dan ho afua ayetatan tan na chese onabo oman ho do ene akwasafo dwuma ni nyina na yatwamu mehu menia ade ba ko ne se wunim train minim wo yakwala wunim train nka na nka achia se fa train ne e de kwatakwa train minim pa when unfu bi da kwa wangu wi o honorable mafu bi ben me dwan pa nya kwada sa ya Michelle wunim se ade ba ko politics at say train akwantu enti baby a train ti ba fa no wana na coaches no to aso say okafa mu na mo so top wi mo say onam race so baby a coach ni ti ne fa no engine ne fa no hwa na coaches ni na to aso ta na tie enti ta abanya abaso ide communal labor spirit de eniwo bi de wo ko bi we in America say adwuma na na bo mo so ma personal communal labor spirit na ho na say what we gwan dia we wunim yeah no runners no de tetin nti na part of it now one guy say ya abreso na former minister of local government chief of now the then chief of staff abind the mama abreso honorable Juros Debra Osham Rama ya do policy call parliament ya duty museum every first Saturday in every month no yeah make I no correct yeah pra ko do e be do nkrofo bi store no wotete wo se nya wa ban na wo so nti wo fa prime pra ne ya pra ma ho ya kapem tam e fi so nti no ne de
yɛka party a ɛyɛ communal labor ahyɛ wɔn ma deɛ a ɛno deɛ mɛpakyɛw mesrɛw nyamempo na mɛka ɛyɛ NDC. Okay. Honorable Tombudu, one last but one ne jamaja kwa kwa wadwuma. We watcha ufra bem waje West Gracia. Ayasam. Na wait there. And also every car who your first say They are we see kanu kura na wa pie nsem hu no. Say wo dia no ta ga me din de Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Me adwuma mienu wo Peace FM esa wa Ahenkan FM. Wonim say yewura prince no ma breso no ye DC. Oni run nsem na ye adwuma na kufuo ba ye. Wonim say kufuo ba wen tia esgasha na ma ho akapemta ma atamese ba yanse obetua esgasha ma NDC da DC for no better atamese ba na otua no di otua ma omu ina ye edie ya samane se ye ma bonte makasa Ghana funi yankopon e na esi hene enim se mrepam no ye bibia akemu abam yansa ba ka ye tia no misesi ya no ne ntia wonti yanka ne se ye de na kaka bibi kra sabi otafra chew ye de na kaka bibi ade se wo mem Ghana mem asesi a na wo kakapa ya machi wa mboa yebeku anadwo me bacho enu oka wunyina so ne se me no oman hu koma na edi so obi amachi yemoye ana masa won koma be na wudi na koma be na wudi sa wotu koma be na wudi wunim na ekwaso wa Ghana fo ade ba kun se when Honorable Tombudu wutie me bacho ya ne afront usu tiem kakra wadara mo boni ani dim wo se minim de ekwaso e Ghana ha as a journalist wo se minim de ekwaso Ghana ha as a journalist and say sign na opeso kire me ntia se ye wadara ma Messi me question be so wonnim ne ekwaso question na me okay de minim ne say Ghana e wo mi wonnim say amasuele ye kunu Unim pa minim da bana moko demonstration for say munipa kwa wokunu ene culture of silence mu ina mu suro nti nsem nkoto ai say woka chi nkoto na wode de ani na echi ho ase de wusuro so wo baka wo to mfa wo sa nko ye nimu pa tama do mama wo so den nsem den nyoma na manyo amesu ani ore na gye so oyete say mahama wo so no den na esi ye owo he ensantrofo ene nkofo ye kunkum ho by heart Honorable Tombudu udi abawo to bonam so bimlam mo wo udi abawo unim mo reference Standogbe unim mo reference Standogbe Yamin Shao da bi mi so unim mo reference Standogbe minim pa Ojin Central ni a camera and video hwe for mo Jubilee House no na we na yes so obekunu anu dia ye hu nipa tie anu dia tie yes so obekunu ni mo ni camera no da ho tie asem a ohwe na yire na no kura anu dia tie anu dia ye hu nipa ogye hwe ho na amasuali me yen santwoni am yen santwa adwuma ye ka sa wo tie nipa ku na behu no na santwafo ye ne ya che criminals ya de nyame ase if you know about us, and see, these are the problem we are facing. Problem you face we're gonna happen. And say, Yamia, and Yamina did me. And we are some of one criminal, but we are the fourth estate of the. So do you know the duties? No. So do you know the duties of a journalist? Do you know the duties of a journalist? Meaning duty of a journalist. Beautiful. So the duty is for me to one more year, the voice of the voiceless. Beautiful. Abaya what honorable Abaya untutie. And then million journalists for Nanko trade grab on Tiama Nukuna Uyano. Many we are doing 1,000%. And the petitions are Ediako CID. Me must sign be from Peace FM. Must sign be. Yedi ani said dia kwaso ebe hu a enyane yede betudwa wu tu esabe wa ban ni abem nanso ade a enye ekwaso mpatam no yensuro ya frɛw se kyerem nti se on recognize the effort of the ye de aboa
na obeka say yen senkrofo aban bi ho ne kasa na aban bi ho de a yen kasa you have not been fair to us as a journalist anameboa kasa to a percentage na nya wo mu ina I don't know your mama ho ye huma ho kaka ye hu say na mu ye vibrant me kasa yo you see whenever the media goes to bed with the ruling government the masses suffer abibia media no eni aban na owo so be ko ndakra da akadam pa ba akoso no oman no anyeye oman ne the say distraction ebe oman no mu because media want to check aban media na we independent. This is the media about 90% will you fly will talk about what they will get, not what the masses or mind benya. Now Nyankopon so otia sinim say any time be a media no any abayan was buy back no or mind no suffer. Enti ne galam say hwe wunsu ene na me ochima wo ochima mu hwe nsu e ko revapra and cobra kohwe se ne ni na aye. Honorable me pacho me Odi Ahenkan Kwame Yeboah unime Odi Ahenkan Kwame Yeboah media minimum papa na mom no distance minimum adwuma so wo ye wetum so ayo na me say 99% into e bia wo na wo ye 10% or na 1% na wo ye adwuma no me dia me ni wa hia pen etina ka me pe. Yes sir. Honorable questions na eba no ama mani guso ji papa mani ji nanka ye bekom na ko policies making effect on mine na ende Ghana ha no se we ya connection man dia uni problem we ya connection man Odi Ahenkan ma ya adwuma ma mo se adwuma no ma ya adwuma awie na hio Odi Ahenkan ma ya adwuma mu ye bebia mu di flat amaris na president late president Mills only put me jira nanim eka say nanim te sa ponche o se o munja no sanso ana doctor Asem fufuro ko jina mampenda daje kufu an meka chense say wunwi aga na sika da bodua o se munja no so anche no the late I doctor Asem fufuro so ya anche no kaya practice awona na kufu adu wo so passe mi le kaka che no so beja mo aba bi o hwa anu de honorable ande sabi mpreduasa obuo de mu kura wo ye former DC minti megina wanim aya tete mi frifie meka se honorable wanim saponche there be tombudu won saponche owi kura won se owi wontu mi pon kada wontu mi nka minim se ya tete in the scenario na me pa che ne se in every political terrain there is excess what you say okay Honorable yadi ankomo ni bawe ye no de akwadwetwe we nyina ba Achimadu Biase clinic ya Ahenkan 93.3 FM ya ne Honorable Solomon Eje atwetwe nkomo ana o sei ukwadon ba kodo clinic ne ho wo mo do ho a eho beda ho wo as a former DC na nanman kase do musika ko bodan ne so eden na betimi aya de aboa se da bia bewe na ne dem yenso pese akobo abi ukwada wo kwa frame ukwada nya ne abekọ oman ne kodo ho na ho ada ho na ho da ho wi a ye pekwan e betimi aboa na hospital na clinic ne asi Ahenkanfm ye beboa nti wono abubudu so wo beboa na enti ana wo de budget ne bia utie budget un say construction no ye wo stages e bia ya boso ye cement plaster e bia plaster say ye ties I mean those kind of things. That's right. Me who the budget line now. What you say? Yeah. Budget line. Na me tuma kazo oni de sa me so e bia metume edit cement ba ku bi adiaba okay cement ba kono na we wie cement adwuma what you say? Enti ya se me hu ne e kono me follow ne me hu na kroni ya mikro na nanu me kono wa me didi free enti me so me bottom kaka metum de akwaboa de Odi Ahenkan wotu nsa project bia wachi member bia nya bibia senko na bia na ya me tiase a metiase a me sabi me yekoko kwafu Odi Ahenkan me so me bua ga no me yekoko fafo mo adi obasan kwan ya da so no ba no penti yekodo da no wi abefro na so mu an ya gide akoboa adubia aseman nyame nhira o yeso da ase pa amanofo wa mo ani anya do mbekiri mu ahwo
Honorable Tom Budu, former DC for Achimansa and as of one Sharebi. Adio. God bless our homeland, Ghana, and make our nation great and strong, but to defend forever. Amadala. Pachomi ko Facebook na menkin nyoma kakre kuo. Dia Ahenkan Kwame Yeboah majiba konya. Asem Dika. Sabra bono ngodwa ponsi medu ba miensa. Honorable Tom Budu ane na akasa. Achima du biase aya sabi omusie. Akangulam. Ya trase yensa beka abankra chipani owo fosha yebi. Honorable Paul Asam Wajimani abusansa die kokosu ya we. Mirini ko mensa pilatu so di Ankambo ni adwuma na rudan kwa kufado eya chede kese de magana ntimuma yenta na chi na Ghana ba de Okra Emmanuel was in show live every time. Eric Buadi was me watching on me show every nyame bachelor. Sorry Emmanuel Boafo Ata was he yempani for adu nim ene eye VAT to elisi kedie To be faithful and loyal. Me show every Dubai from me Emmanuel Boafo Ata. Bright and Pablo was your damn Ghana no. To defend the name of God. And Asenim was the Ghana nti enkwesi da ban. And Asenim AK asanifu nyina enim ba ko pe. Achima Asenim Methodist School Junction one wo. Rejoice Afia Bim was wodi Apostle himself waje adwa wo ban ni Afia school. Your friend Prince Ashavin also hear life every chebi. So be black and proud. Me mami fie me papa fie. Yabomodin say ansabeka ononyamfo Paul Asamoah Jima aoye abanka chipani ono no hwefo asia yerebi abato mpeso aso asemi su awani mpatam ye frɛ no ɔse oye meeting enti sabri wotimi ne yankasa oye meeting na se bia yeso yempon ya na ogie so a uweka se odie na makane sa na manfrɛ de ono so DC sia ye ne asame ma akasa ye ne former DC akasa ana ye ne current DC so akasa off air ɔse wo oye meeting enti achim adubiasefo sesi a dia bansama sam ye di akire na awoda kuro na no so se bo se ene oni ye bekasa na so sabri ye frere na homa na nso emma so gisa na nso ewo meeting bim omu nyina mu wie meeting no na ye mpon ya ye beto aso Pacho mo famin ko achima sani video no mo famin ko achim asani video no Kwame Asante na atopa he akwadi edinfo God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, but to defend forever our motherland. I'm Pacho joining me live. Ewo Ahenkan 93.3 FM Facebook live. Videos yosi anso yebe edinya ba kogu YouTube na onso ahwe ukurom. This is the current Achim Asane Community Clinic. We are not going to talk about it. Aya sabia ya kwa yaresa enye. Me say Asem Edika. We are den yebeka. Culture of silence is a thing of the past. Say ya kenya tumudia twam kabia. Fa twam kabia ikasem. Achim Asane Community Clinic enye. Time rough. Apopo bibire na agida no afan. Na ana medwenwa mentiase. Sa emiamia ya de ba suma mansan. Emiamia ebeboa mansan no to the beer enye dani nyina. Na yempelifo atwi omani sade sebe mpra bia sapani ayimframabone no.
one wa akoka so konforce ko asani kro dia no mo clinic ni o penti kro da no kra no are na achen ne mu nwoma de nyame nanim mame bi bonwum adwo nyame anonim adwo nyame anonim adichie mu nsem adwo nyame anonim. So we check Facebook Live now. Zanka bet my check YouTube Live, and also them. The 2 live channels are working, so we are on air through the Berani Peace. Ahenkan 93.3, and Facebook Live Ahenkan 93.3. YouTube also Ahenkan 93.3. Just follow us. Now the hour we check Facebook Live. No, ukro asane. Hospital. Ceiling joint ni nyina ahojo. Ahojo ana anwe ni sin na hono muto ande anazere kwankolo village si hono ana ngugwo da hospital enje tingugo due nyina be ho Saturday mu nyadwuma hospital ni nyadwuma Saturday na Saturday mu do wanka be kwa Saturday etimi due ho na menti ase ase adenti enna aya omana brosa. Why do we do that to our motherland? Why do we do that? Now when saying about we said that Bibi Asanefo akwa jaya rehwe enye otom itombesi fufuro de ama fufuro no bosumi afan December nefu atoso aduonu 9 24th day of December 2020 4th ampa 4th enye 24th 4th ye 20 ni free ho ana ban si munu dwan soko afew from the tantan to the fefe from the tantan to the fefe se moma yenko na yensi fufuro na amansan asenman wow bonzema fufuro no ye ya tutu ya na Yesu Kristo ade sefe ade fa no waka ade fa no waka me say de ye nyaka o tom onsaka no abo Kwame Aboaje eye Oluwa onso afa na ompeke anamboa ebia no so o miti ye mama mfu hu e obi beka se ebia na mo come friend pano na mo kanasem da bi ya fa na emrema no kwa ebia no so o miti. The newly built Asem Asani Community Clinic is here live for Ahenkan 93.3 FM Facebook. Inside one the corridor no there ceiling a form shame and yabo form a 2 e dan ye si enya afi no ye bia no enya afi no sa na ya dakato adada akra e dan ye ho fafa ni nchanche nyina fu Honorable Alexander Kwabena Inkum DC Asani Manso across the district o mo fa no to so mame pese me kan ho no bo mu commission no enipa ba bi ni Honorable Erikwachi Dafo ono ana oye former Eastern Regional Minister and the current MP Honorable Kwame Aboaji the great Oluwa and me madam for Orua Alexander Inkum the former DC the caretaker DC now ene da hono ya bie aya sabia na no a sabi mpraduasa pani akwani na nka ya de fefe sei e de ne chese nes woni ntimi nkoto nkoya adwuma nanso akande omde ba adwuma no wan ise ho nyina nso afu inti se Ghana ni abrantie ababa wa bi na tisi kesi dan atu mu taisi se ya ko be jame mponchan ko ne gozi hade mponchan ho asani manso to wa wonki kam ho se wuradu ofo nkama me ana tombudu nso di agu yeso se enzantwofo nkasa na de me yemi yeden kasari di abakaza ebetwiw nanso enye otan ye pani ye enye ba akufo bottom scan ya di yo eye nyina ye sika enye me ya se ye sia de papa se ye sia chima sene eye me de nanso uku a wonu wantwa ne ti a ene nko wankunu kura ankaye because obetima sole aye se abeka ngaw inji ononyavo Alexander Ingum pachofe Alexander Mami Ingum Alex Ingum DC se honorable Oluwa yensa hwama ho ni kwa yanwe
Inti panufomu ko bia no amunim se ya nwie no. Na mbaza mu kyerɛ sɛn. Na mu dada na last week ya tache, this week ya tache, next week ya be tache, the following week ya be tache. Ya be tache ya kopim se ya wusa de we aso ba pa ama asane man. We have to work for Mother Ghana and work for the good citizens living in Ghana. Living in Ghana. Ashite Remo osi odi ehu Kwame symbols was the Ghana pa. This is the time we the youth of this country should stand up, because where our so-called politicians has taken the nation since the Second Republic is so bad. It's so bad. Bad. Abigail watching it was one more yale. Miss one more yale. One more yale come jade is go sir. Honorable Alex Inkum. Baba one so. Honorable Mwacho. Hey, Minia, Major so, and I said about firemen. I come na base gidi. Na abushafo we ade. Oh, we are here. Ere nyame ase. Na nsen ye po no bu nti na ye reception no. Aya po nyame adome na ye video na brofo ni dia fra bro kira ba. Tene ye ba fix e wo across kura bete enka ho. What ya na honorable. Wow. Manso atene and I'm one kwa na ha me God across here e kura da ba kuma so enti they do across there and the nyame ase. Ye da se. If you Ahenkan Africa be dia we man temo. No nano adada akra adwuma be na mkoye wo ma asane bosumi December ni de toso 9 ma munim se asabi amasi adakato ana mo dada mpanfo akọ bia no ana meboa Odi honorable Odi Mr. Asem we dey answer ya ka asem bro video so amatechimu na wo ye senior journalist here that's what bisa me drink as a Canada and to make one asem leka because tamanka obini ni obetiraye eti mimi apanyin sadan no enya dakato ana say yankodada eye lekrum asenefo ni dikan media obini so there unini the way you did contract contractors in terms of hospital and nursery school. There are two forms. If you are the go hospital near Muhammad C.E.O. and kind of a example say any asset. You can contractor now you did as administration and you man say own si dino a dino ward maternity block. The issue of finishing the building now a year and next for no accoutrement and next for the Juma after your phone. Many opinion not and contract no. If we were of the opinion, say, as an ewo, baby, almost I for that. Almost machines are kakra, almost I for. It is they move some machines not be share for no. Ever new one, no more they are started from. Na senyamia dumna budget no sikaba new equipment. Abegu sa yana no na omotime afe for ye. The contract was the construction of the physical infrastructure, that is the building. Yeah, but you move up one idea. It wasn't part of it. But honestly, you know, I'm MP. I'm a judge. Come here, boy. MP, papa. Autonoma, yempa. Auto, and no makaka. You the best support to hospital, no clinic, no. I'm a de maumo. Thank you, fancy. I say, but that's a year. I am not for no. Director no that help no e wo ye district no pese senior asane clinic na yetinu aye fe
na asɛ do standard bi a ɛsɛ sɛ ɛnɔɔma yɛdi gu mu no so no ɛyɛ foforɔ nti no ɛna bɛsi nnɛ ɔmo mu kɔ asane ɛyɛ clinic foforɔ na yɛsi no na nyame nkyɛ deɛ yɛdi kan ne adɔfoɔ anum akasa asane citizens ɛne ɔmo akasa ahemfo ɛwɔ asane ɛne ɔmo akasa ɔmo a bi kakra ɔmo sɛm a ɔmo bɛtumi abɛboa no yɛne ɔmo akasa a mene kasa ɔmo asate totɔ nɔma no kakra a ɔmo de ba abɛyɛ presentation ama ayaresabea no na ɔmatumi ayi so saa bea no na ayaresa ne ayarehwɛ akɔ so pɛpɛɛpɛ ɛwɔ asane nti me nua panyin ɛnyɛ sɛ yɛkɔsii dan no kyerɛ sɛ yɛde si hɔ na yɛde akyerɛ ayɛ tourist attraction center a yɛmfa ayaresa ne ayarehwɛ nkɔ ɛyɛ adwuma wɔ hɔ na mmom yɛkɔbae no the contractor was given the mandate to build the structure na afei nka nea ɔmo yi so wɔ baabi ɔmo yi so sɛ ayarehwɛ wɔ asane kɛse a na nɔɔma ɛwɔ no na nka ɔmo amu aba ɛkɔ nɔɔma bɛyi so but asɛ health director no ɔhwɛ ɛdan no yɛsi na ayɛ kamakama no a ɛnɔɔma no a ɛwɔ hɔ no ayɛ dada no ɔde ba hɔ no ebi ɛbɛgu facility n'anim ase ɛno nti na bɛsi nnɛ yɛn yi so saa facility no for health care delivery no ɛti mi nua wobisa me a kakra a mɛtumi aka afa saa structure no ho no ɛyɛ dan na ho ɔfɛ deɛ matena radio yi so aka adi ho adanseɛ the only thing a ɛha dan ne sɛ mfimfini no ceiling na mobile plastic TNG no ɛyi abɛbɔ fam sɛ tom astarte tutu maho no so contractor no wanwie amnamna nyinaa deda ho ɛna ho nyinaa fu pipes a mode kyekyɛ fam nyinaa menim sɛ wo you are into estate wabin sɛ gya pipe no nyinaa apiepie ɛdan no nyinaa ho afu na mema sɛm a mebisa wo ne sɛ akande a yɛde bɛyɛ adwuma no nya ready a adenti ɛna regional minister MP ɛna wo DC mukɔ bie dan na no a munim sɛ dan ya bia no no yɛntimi nya adwuma wom ma manfo hu sɛ ya bia no ntike ba akɔtrama kɔ adwuma sɛ na adwuma no nya ready dia ade na mantwɛn na adwuma no nyinaa ɛmma na mummia no na on start news because mukɔ bia no yi adane white elephant ɛho nyinaa fu ɔmo mo hwɛ Facebook edi ho adanse empa ba ko pɛ ɛna si hɔ mebo ana presentation no and then cabinet amade omonoma nya begu nya MP presentation kama and pa yede mamu de eye maku edu okay okay nti emfa say dia mimi hwe ye edan ba ku mu mpa na me hwe Facebook live sisi yi okay nti empa maku edu no eba ne sign na mpanfo still a omu news hospital na ana clinic na ehu afuo tatan na afa ehu nyina start tutu yeah, so there is existing clinical and normal room. Our modern for them room and structure no we should know and come. That is why MP through $1 million per constituency. Yeah, say this is our third way at the ama as an mine. And yeah, I'm not MP here. Of course, you a dire baby. I said, no, and then if you see for not a normal would Yariano, no move at the Abaha, at the Apeshe. I for the meantime, like the Kappa, the Twitter for Mama, no matter Sandana, no day for no eye replacement. So that was the idea behind the commissioning. Okay, sir, monomunya health expert timudie na mu visa fufuro no nka mbayi asane dada mu onwoma no ebi e de aba fufuro mu ha no ma start ayusu ana health expert ne say yenye ne sa dabi almost yenye ne sa almost for now no e da ne ye fufuro aye kama in fact they didn't expect that what you go about no say this company aye da bi na the Dika care bi normal but I didn't hear you no actually aye kama is almost start na madada no aba hono na emfata dan no exactly that's the video me have right to kata no these are all the issues are crazy okay Injiji ya mose mo ya contribution na mo di akwakwe honorable say una ya caretaker DC mama so across so about 1 person aso na mboa me ya caretaker be DC because me camera 4 years oh ene
ɛyɛ kwasa wo so yɛ DC a wonya caretaker ti sɛ wo yɛ DC na watena hɔ ama clinic ya masini fefefe ehufu afuo na muja na titia pansamansa na maka say abami esika from kwe inti pass and garden one local government ni nyina hye wase mutimi ntu na monkosiesie asane clinic no ho Mr DC minia me anu ofa asane jasehen every end back of me so far enoma amanfo atoto abane anamo amatu enti minia me won kan na me asma brother me wajimem meko na mene nana akohwe enu so in fact ya wo kaka part me go tete ni OPD ho so the city no etinya in fact this is the first time met this Asem and Tuesday meko na me me akohwe na more say me the boy me we are e for that free there it is an uncomfortable because I doctor credit it is uncomfortable say you see idea ya hand over even though you may you want ni asha na well food instead of that in fact I'll have to deal with it and make sure that no you not do that environment no I use na be bia say na o ka say baby etitu ana say asay no the best for contractor no because you man no man no wait but you have something we call effect liability period. I say that period no me be the say what again no be an contract and so on no ba no obeke no osiesie kama enti me contract da kasa na ma friend no apa na be here approach na wo bia no wabe me. Honorable, for the sake of news, because the bad news are to online, as are the news, our your network so. Ose ononyanfo Kwame George Kwame Aboaji the great Oluwa ono di ni bottom ska eto empa maku edu ede man kene na say efraban mu ne bai ona na to bai enya pankwa de we ada things the presentation ma health director I was there ene ye bona baso papa say watu anamosa na emom no onhwe say ni mfifira wasam no wadua saneman ho no wato empa maku edu ama clinic no na still clinic na akawuram ehu efin ehu afuo na clinic na yadwuma no he as the leader of this constituency no amamodin so be say ebe operational tia hu manim kopem da be na mbawie odi my bosu we enkoda wiye bosu ye si me enkoda wiye few things that ye asana amai fatia ye adwuma ewo ho no we do it. Yada wase wakan ya som busumi awie de nche beba 31 days pe Honorable Alexander Inkum nyame nhira wo sa wogie aso biribia ye befro na ye penchiri mu wo wabato mpeso aso twedi amponka ho Gana me ma mi fie o ma mi fie zo an hwe na bugu so a wa so ba hye Bless our homeland, Ghana, and make our nation great and strong. I got better. Wakano. I see power suits our leaders rough, but when it comes to their responsibility, they will be telling stories upon stories and justifying their wrongdoings. God will judge them. Anna, go to the Omu Yale Henia. Got better, Neko. On the Facebook site Ghana Penfono ebi electro na hey adwa no bounce to me electro say Ghana Penfono nyom nya na emema ema o na mami fa wensu ntu dwa say yempanifo no bi nso a say radio program o koso na asem bi ba na ye frem a wo think yem from ma proud notice no e twam kabia atwam etitile atwam ye live radio program na issue bi abani a discuss wo your candifo anything why you so be lead ye tuauka na ye frewa sabre ni ho a ayaka sempacho ebre ni me ho na ye bete wase na wo ka cha say senka mo frame a da bi ye nye ni sa etwam kabia issue no obu akwa ye discuss issue a no bi akoba odin no aka sem bi a den abata ho e wo se ade ani die ni obu ma na ye fro na kirem na mu bi ho ane wo ni mu ku appointment ume mpimpo ne enu mu ku appointment
unya minister ene obe president den aja ye de yi anantwie ne aponko begu na so ansa na waje so yako. Okay, Yademu Kwa Akwatia in the Eastern region. Akwatia is a very popular town here in the Eastern region and Ghana and even Africa as a whole. The Diamond City of Ghana. Now, Opania or Yam Rashibe Granny, your body man Honorable Okoyo. Honorable Adaroma and Opaya Ahenkan 93.3 FM. Yamuachiu. Honorable no Pomba Kode. Crystal Dom Yansu hu ye e wo achima babu krodua mu. Honorable we say o guy name ne Okoyo na say e udi ankasa. My nickname. Okay. Medi ankasa de Henry Buachi Yadom. Honorable Henry Buachi Yadom, MP for Akwatia Anameboa. Ahenkan 93.3 FM fakwanya weso ama otiri nkwanya me ya wadoma wokọ okuanim na wudi nkunim enane de Dika me na wokasa wokasa fidie so nti yemfa so na yema otiri nkwasa wokọ okuden na akwatiaman ehu enya omugidie no mdi tumission sa ononyamfo Henry Buachi Yadom yemo ayiko otiri nkwaso 3 dase we de nche ye fra oni sa yenimisa akwatia wo Ghana bakwase mu no edene ho akwatia ye kuro bia na mpeso aso bia agidin pa sande nchembo diamond ye 20 yenye ne ntiaza wo say diamond company wakwatia esi ni tiase no wabai obabo homodin se esabe pagya biem epacho sa na aka no no kre lady kametia ekefo me obligation of pay na maru show bia so happy new month and then happy workers day. Say na yes afa na nyina adwumayefo das from kwa mo so mo nyoma home anonti na workers na so afisi apa adokre asema oka no me de tujwa be 10 days ago me the president assembly or the Chembo district any constituency anymore na me na 100 days in office me assume office as a member of parliament. Okay. Many assembly negotiate no me brief actually what is going on in parliament and me so no more discussions way forward in the constituency and the district as a whole. Na no ana san komo twitwi ekoba ya ebitu omanim say tama me kwa pro last election year no me say nyame adom no mupiam na me kwa my first priority I me babe hesan say Juma Sem unemployment rate no work for me. Usually no ever back to the streamer. A bit in the for over 1,500. Now I can't say a hardship me a day of course for constituency. Until I know send me the two ja. Now my member of parliament and so now send me catch from say boy me share and I said that me say me the two me no more pia mama kono. But more this the actually say this is no back to life. Oh, okay. Na anya adwumaden ujiri sa ubetumi san say ni say mpanifo bebre aba at try say omo de baba back to life. Nanso ubehu ana kwa hwebu ada na hwetewete sam. Wo apensu eden na show nkran eden na onasi so nja agiri say ubetimi ayo makwatiaman enya so mfaso no. No kre say adwuma bia no ana say oh yeah say bi anye onkwan ho aden so. Say adwuma we na da ho no mo no aban kwa so entimi nye in the first place say obi babefa company na yetimi aboa say aban ebe open bid to prosperous investors say obi open bidder the one who offers the highest bidder no ona na obenya sa akonya no na wetimi abera ne company no anunti na me adom na so mo opin bid na DIC for aye institution aye wa ben mu amune diversity implementation committee amo ana ebe opin bid no am publication beba companies and investors are interested and so beba to offer their bid na enumu no aban so asan hwe mu say company ya ba ye mo offer ye
say be somewhere the highest offer no kwan na be more that priority. Then we must say you so company no credible. And sana kita ho bi ho no mo aban no modi. Nti anamon bi a say be me so matu bi a you said am ya dom na government open bid now. Investors almost interested in somebody to that. Baba, say about to between me and my shana company national back to life. Oh, okay. Ti Honorable Henry Boachi Yadom, ubedi adie as akwatia mrashebe dwaninu. Pressing issue a ho pa na udiweni ekwa hu anase fufuro bi wo a akwatia man ebetonka. If I kwanya so sanda me ho di efise me meye mrashebe dwaninu. Na your foundation, Okoyo Foundation, the boa, the needy ones, especially the two main objectives of the foundation is health and education. And until my surgeon and send me MP. Until meaning issues and answer challenges war constituency no man answer our system no. Until my MP no me baby the first 100 days. Me azumi office as an MP. The Mayama in Mabuno, a year youth apprenticeship. Metimi ama over 50 youth. Anya and Sanojuma, Asamenoka say, Omasha Sia Omoye. Metimi aye health insurance over 600. Eddie Ama towns maybe Omoye beneficiaries. Our constituency it is a kusi, you know, say a prime boy beer, any 8 environs, Omuna beneficiaries of the first 100 days, Miazum office as an MP elect. I don't think you might be any company no one say, bear running on and a medication. Now saying, oh, here more hospital, also, UCD hospital was in the verge of collapse. I'm sit down strike. Yeah, dear, some more follow ya. And also 200 more, and now your recess. I don't see an amount to me. I don't say regime or parliament. I'm going to issue a statement regarding the hospital of the company. I don't see any company, no mining company, no any idea a target. Never be able to make that or constituency. Na Asem kasi ada ponso amanfo to anwadwen galamsey na amanfo ta kasi o galamsey de to ntwa amanyofo ye bi MPs ye bi ministers ye bi wan ye bi Honorable Boachi Adom mbacho galamsey ye bi galamsey menye galamsey na galamsey no so din by say that so sa na so obi ho na license na oye adwuma. They clarify those companies and not individual not as Galamsey people. The GCD, company running on its own and the license. From Kutom EP, any BBD and then Oyajma, our GCD company as a Shua. Yentimika saw Galamsey because I'm more license, some more EP, I'm more the Ayajuma. I just have been monomukra to me crata into almost your association view my from tributers. I don't know company no the ma Sanko for now association no I'm mine out areas. A be all crown so and then mine out areas. So I'm the ma some more licenses. So be a more this the assassin so I don't say one to me case or Galamsey. Into me ba my first 100 days, no, make a Asem, a better task force. Task force no will include assembly members, some of them, and now say a district commander, so by that constitute NIPA 11 to form this task force. They patronize all the concessions. I want this to be assassin. So, near say, for a year, Juma. Within and outside the concessions, on the ticket of the license of the GC. Nina so ya na mo a e ba betu a ye dey be clamp down of issue of Galamsey. They protect the water bodies in forests surrounding the constituency.
Asamba kwa amanfoɔ ka ne sɛ wokɔ miamia bi a ekwan a mofa so mo nsa ma no mine ya na kwatia is not an exception. Kwatia baabi a enwuma maburu no yadodo na mine nso na yɛsɛ bi ya galamsey ti akoba sɛ yɛka so mu nyina nyai sei ya wo manfoɔ a munya mugidie to aba ma wo no ekwan bɛn no mbɛfa so a ɔmo nsa bɛkɔ ma no no correct sir kwatia what we live on is about 70-80% mining activities and families on survival through that activities. Now, so I say the can you a war from Mamono, the Pepenet here, Obana, the same called GCBR, Sebi, workers are a war no more, and I say tributers a Juma, Amufia Patia, any balance, you know. They do it under the pretext of the company regulations. If you say, Sene Oya Jumana Busumi, now you have 2 weeks, Diana, or process our Unyano, would it be a company now or returns so almost Amama Quantimato Juma as a so. I don't think, yes, there never ever so. Yes, yeah, a Babase beer, I'm buying 8 to an amount now. They challenge the Bebre constituency now. The end will be guided. The son said company now on the company. Company Ketua. They share to our GD pass say a month for no should be so. Send a bear almost so much and send me. Then others no Juma illegal. Terminate, I answer my own. Honorable last but 1 year job kwan say be ba to adwuma so no ubedi ade wa waka almost 100 days in office why won sentro for nshia mu ni sentro for kasa say we prepare kra say ube make statements on the floor of parliament 100 days akwatia any important road networks no etesen na action be na ho so take ekoyi ana say enkoyi road network I think before the election na contractors akwan so amoye akwan no Oshimwa, if we after Star Village, and I say a police barrier now, a war, your council as well, Rakotia Kumuno. Amoya Quina, the Rema, Sadichomoko, Yane Kadeshi, so our contractors no more council. I think before the election, after the election, there was a break, and then who said some of the contractors are back on the road, almost at here, Mojima. Akotia, so a dear Koso. Now, Yakotia, inner route, no, I don't know, I'm a contractor now. And back to site here. So, but I'm very sure. Meeting last meeting our assembly honor, many this year honor at the home come up with that. Also, my brief about air contractors are more home machines. All my machines, it means that I'm about to a man so. Could be a fraud autocracy. Now, contractors after the election, no money site. Semenoka say they are back to site. I'm going to say, Juma, I got us near the I strongly believe we say. Very soon, no. It's a minister no crab office in chair. On Abama Quata, roads and highways. Inti almost no more dinkita home. I'm a shame. Say, and check contractors are no more after the election. I'm on my back to site, and now they will be back to site to work. Inti ADHD, I'm just say, Yakwana so, a question if you can prepare. Honorable, should there be a tati say be a MP no any abina fan ana oni this in intamo enye inti amanfo no ho be kiro bompuntum ye hwa wo kasema wo aho brase say akwati ama ho do e wo akomam woni this ya wo ho a ono wo aban fa no woni nkutan de say na ebeso abapa e de ma akwati aman Majidi pa say ebeso abapa me first 100 days in office the Kwani first as general assembly meeting I'm not quiet no. Many this one-on-one on the office. I interact here. My brief actually our assembly ho. Na me so me de parliament there a board no. We are sending na to an amount ekushia head of department any assembly members are the Chambo district any other stakeholders. Enti when anyone kita ho say and say and my party near Blamonti, intimate Nikita, or Dabida, and I made a promise in the house to say, my predecessor, a year on a boy, I must say, some year quite pro, what just be on the man, it was uncompleted, I sent over the office, Mr. Mashabo,
Then the projects are went to me na no meto aso. I'm sure the media aka ho. Nti ene dey say you to about it's not about politics. They say here punto development and here opese o man kan ko na here there. But the politics better to change. And I issued that statement. Say any political affiliation be other members who are there no. That you put it aside. 2024, beside politics. But from 2021 to 2024, it's about development. Until I don't know what's on now. Finally, ye ja onu atwa adwuma so no. Eja ne de Dika nti ye mpese be ma punchy questions bia rapport na ne build no. Once you de wase pass eja waje yeso na ne ebon komo de dey already yi so. Ansa na o term no be kwa we 4 years time no. Edian ena kwatiaman edebe kaw boshe ben wa show me say free o first term nimra we bi obe vie for the next term no. Within the 4 terms no. Edian na obe ya akwatiaman de be kaw. And there might be no welcome because I have it back of my mind. And some crown may take it over. One who say Aquatia, a central market, and a sound war market we have from Aquadum. It's an open space market. A year in ward every Monday, Thursday, be an omode, and food staffs near the Eberton. Now, in short, to be honest with you, market in a flood. I want to mean any business be I know I'm not talking want to me from go. Into I was my prepare me 100 that say me baba said you want their mom. Central market ho so kwa in fact ahomete pa even the abattoir ho kwa no very hygiene. And also ya there maybe yeah no many me ombehu say ampa inside eba. Afin so yenkura se ne yenkura ne bi ase ho no so a Osha Okonma, Omani ne health facility dia or and also with the chip centers. Eba na Sebi, and Yare or Homobia, Uncle Bass Yare Comobia, I think a transporting the panel number St. Dominus Hospital, Asana Yetimi Ashen. Enti health and education, I did them a comma so I didn't see and yet dear Akotama every bit me that. First, many dear. Let me say on this project now, major thing down. I can achieve all that. Now, I can't say about my almost normal. So, the bank for some. Honorable Henry Boachi Adom aka Okoyo Adaroma Ahenkan 93.3 FM ayebutu achim aboabo anopei yema happy workers day esa dawase se waji bre na oni abo akwatia ne denchembo abeto mpeso so enkomo bripam ye se hia ne afrewa ye ogide so obeje yeso ye da se bebre mesme da se pa me abema da se pa mi ma mi fie afia sika se wodi bremu na sayo adroga and make our nation great and strong, but to defend forever our man. Obi dia to Facebook so dia nka what say branase eno post for to tuo ma obi awu me ba twa me ntin yo. Make our nation great and strong, but to defend forever. What's it clear? Every day politicians woman got just say Ghana first. Woman you to me now Ghana last. Ghana last. Action speaks louder than words. You run a draw Roberta wine. Akasi man na abono nkron. Ancha mi be bia humano na Asem Dika dey also work out there atudwa. I can't mean interviews better to be. Mi mami fienyo, mi papa fienyo. Eba kwa dubiase. Nyane na na dubiase nso abon komo afa eye clinic omusi akanwuram. Akanwuram. Mo kwa mde de semu ntinyembo na akanwuram. Asani de ese wi nso akanwuram. Akanwuram. Dajao George Drosiedu, ya George, La Hoshua. Welcome to town. To be faithful and loyal to Ghana, my mother. To Ghana, my motherland.
And I pledge myself to defend the name of Ghana. To defend the name of Ghana with all my strength. So help me God. We are Pani Jari, we are now Enso Asa. Sabri mi duobo na ni die ebawura achim adubiase ahemfie. Na makoi nana barima osu ajekum a otoso mienu akra agemiso. Akra wodi hye ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah no pe wadaroma memu achi o. Yeah, me dio akra. Abusia na pono bako de nana. Unyame adom ho ye. Ye de nyame ase. Dika de ya titi se eyenokra de a na ye ma mo no yo ye se achim adubiase clinical bansi a wonwie ye no. Woni o manfo agegi to akoboda ne so na nampacho enokra sa. Oh, so body there so a contractor na ne be boy. Enom du di atutu se bu na agegi to de kobo so yi. There contractor na oton chance ne ba ne mo di be si mi so. No ma me mama me pe carpenter man no. Na omoko boss o. Nu njina manfo ka se wona boss wo no. Na aya sabia yensi nwie ne tibia mu obuani ani die mo akra mikura kotodwem wakwa akohwe. Bacho an. Na ne tibia ne tesen. Na adwuma no na enkoso 2015 a de ma contractor no ebesi neo ne moso no kra no di nua begu so na proi ansa na mi ko hwe na kira kwan a mi hunu edi sabi adi sedi ma no no penchance ne fie nkrambre yen na o ma me yusu ma de ma operator for pendua na o ma pe carpenter for ma no o ma boso boss wie ya kasa akura wo be ni yie na kanesi fo yakọ ya twa pero ka kire me ne se ko si secondary school bi e won na rongo no the education director amano e say intia ne ka by get fund inti o Sunday ebre me ma me so me di ma MP so momodin amoye nanka onhweni intia ne ka MP bay na uke wadaroma na komni nchirimu. Pacho opon kroma. Ono nyamfo kwadwo opon kroma. Yes sir. Akrampa cho to aso. Na ya de ma no ka cham se yen rest assured obehweni etianeka na papa na mbomodi abewie clinic na mai. Eno na ye twen a se bi abatu be PM a mo nsem mebre be sine. But your friend now see Oguso. Okay. Na wadaroma ononyamfo Paula Samwajima na ya banka chipani aja ono de oni parliament oni na tipo mu ho ono so wabona mane botua na mo bi ho pa che onim ono so man full assurance oni ampini nyina na ada no kromo ba ho a ye de enhoma ne hye so ni di farmers dey wo me ono na sene wabo wa odi hye kwadwo ponkro ma ne abo Paul ma ne de sene woni da so omuguso omo pem so won kran na ba na ahomboa ne nyansi pia na ara na mi hunu akwa na eja abafu nti ya soma ya mranti aba betwa ne mfoni aye ne video ya de ato abafu enkrabata ya friend say Facebook na hospital no hu afu papa akra yedo no wani mu yehono mu wira no ti yedo yedi amanjuma na edo we ya na mama mo apotoduro so abo ina nsen akra yakodon kama ene wo ene ngura no funtampa onana akra se ensio no to ena woni mo esre no ba wa yakra so o man no so si kotesa manesi fo no eno de ya o man na afoto and your man no dey serving your contractor bi na no o man munya sika no wahi na mutimi de ye bibi kama saa e ni so adun papa munya sika no wahi wada roma mekuafo no ena ye ne se o fresh na ye gito o amanfo na de ye bibi na o mo ye ne se ebedru ba bi no aho kiraba enti o mo kokoo na o mo de ko shed no one bag bia no o mo 30 kilo the Abua on mine almost started in 1984. I'm Mr. Kodia 1996. The Bromo implemented Mr. McQueen and Mr. Missum say any 9 game because we a phone quantity go. It drew
January, February, now so cogit to the IBB, a bed. Ampa. Yamantia say, you mammy, you could tell me in there. And can nearby all the Aberdeen post, any toy, a BBR, school down, USA, the basic mine, and we are near and 50-50. Money to 50%, almost to 50%. A famous school B, they need JSS, and also no one near the OI. And Shimwa, a clinic, so as I say, secret a man for. A basic teachers Bangalore near you wake nurse for your near call and sign about police station because police station, a Busian phobia, the Ameofa near the mine. Zinipados into a Busiana press and a pressing. It's a kilo no akra. You need forest. You need damo. You need gold. You need bibia. A kilo in a jam modern book akra. Na so a lobby kakra kakra. Not of for no swa. Enough for inside near Navy Swabeboa. You review his school. Oh my, the needy people no mamma no papa will do our chat at Soko University. And we do our first Nana do me secondary for 9 years. You are 5 number to Omagum Kakraka Krasa. Now, I be so near. And no poor consa. Like I see a bobo. Mino limerick besu. Nana, ya say, I sabia, as I said, ya buy one year akanguram. Nana, where you are down, Mobuani and Idiom Krakoto Jumbium. Monsoma Trawana, then who officer ku hainti. What do I him fear? Abobuano and Amamaya, I sabia. I cry no cry. Na enha amamre ni amania ekwoso anfie ho no makra omu wani mu ninti yesre ansan de o se awon kire na aba na mu kanya ne kwan no na ban so meboa yen so a etwentwin 2015 besine clinic ba ko entiminwe eja inti se ekoba se aban de ne sabeka dwuma bi a ebenya nsunsanso papa wa de hye ati kuro bim so na aye tawi se ya mo ahemfo no moto a ana de ne ba mutrim akra amane ani ehu sabe kasa hontie ne ade e ka kire no anso obene o sha ye de wa ba for ya ma man no kina se obomodi asa de krona ye no obetu na ma wo ho na awie peye o tumi ya me awie peye so de na kasa na ye ka kire wo no ya eswat na ka asum jaba ni gusu ya plan foforo because me dia na manfo se me ha dwen kakran se me ntiase ye se sabia di o man sika AC common clinic twatwapo bi enya ayikolebu ena enya G ena enya 37 now from 2015 be pemne 2015 po 21 sorry 2015 yeah 2015 ba pemi na ye ntimi nwe ma ohim wade na himfie ama ye gi awo wa himfie a sa enya na no odo ne man a wadi anka sabi amamre mu no nka ntwaye wa na meboa no kra na oka inti ye nyina de eden pa na ye betimi ayo ama sa ade o matimi asiama wo akra wadaruma eno ane se mo amu bubos man yensu yetu anama wo nentem o se memi kodi ade no omu wase ho dada the sabre no so na himfie no baabi foforo se o man no ni ahimfie nti obi obedi ade no de akoto nfie nti afi na mesi ahimfie a akaka krewi aka story no kwa 3 in 1 4 in 1 na me wie 3 in 1 aka animu na me befro na me de diagnosis na ba sa na me koto yere se o pamones chips we a na o yefa ntine se ye manage om sa na ya srede but yin se nya mane so o man for nu hienti na ma ba ne sa wada roma mo waye enso eguso MPD eni ni di sa wo so eni oni di si so ya MPD menso menwanko na yanso aja ono so na so eti asem chanse ntwadwuma wa ye bia bimu okwa abamu nso ne body mbo wa abamu aso ani sade wosi echeche aban hihye ne nyoma mu no utimi se abrantie no sabe etiti ne fie
eti sɛ de waka enya de ano betumbi sanse kuntu ha na chi na ekɔ ne manfo ne man tumi ansa na aban ehu no na wahye na nuonyam te wo sɛ obon ho mode sɛ de oguso ye no omiem na ade a hya sɛ 2015 de so otimi be wie a ne din bɛka hɔ anana na meboa ni din kra na bɛda so nana nti wote sɛ yɛ de $25 million akoma blasters na momu dan kan wura mi ana etew san akura no na ja wo gina ho na ja uza enze hu pa na akura sabe no de kevende na sana na wo hinti na wuntimi nke yo ba asem ne hawo akura hade ha me na so le kame de na ko me o wa relations upon kroma ba ya money DC. That's right. Agrana nursing quarters na mo so mu si aka ho no wo si kromais no adum pampan so ben me pacha no de afena ya to footings no. Oh, okay. Na ise na mo ho to so no se aban AC ayasabia de o man ni sunsi ba bia nurse fo no bo menye ba bia tena sa no mo metenete na krum o mo tran mo ha se na emergency bi aba o mo tumi ahwe ni pa onyame nhira no ma usika na wani so ade efe de wo ye kyese nka agudie bi kopie ukuro mu a ka wo de be chichiri kuro ni ye papa nyame nhira wo amen inyo okay me mama for mremo a board 9:30 a na makwa me final interview no Asem Dika ne dwumadi edi Achenkwana na menum bremu ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah adwuma me ye edidie radio adwuma adwada kopim fiada me egbon Peace FM memenda anopa akopim kwasiada nopa me adwuma ma Ahenkan FM intermediate 7 days a week radio so microphone Asem no God bless our homeland. Timba tobet ma ba homa ne so. Wonso ede na Asem Dika. Asem be na Dika. Ya buruburu nsam so a. Defend forever. Pa tobet ma fra 0201 944485. 0201 944485. And 0554 820910. Pa fa eye WhatsApp number no. Ahenkan WhatsApp number no fa test me fa send me na me forward me obi aburuchiri wo so ofra ema ope WhatsApp no me mu achi o ajiku o kwaku hello me mu achi o orisha ba me mu achi o gana man ye were wudi o tio me hu ben kase ufa mumma ye nyina ransom yen fa kruye Dia kubre nedro sikron kwedino muma yenyi ne ransom obiara nye na famudi kana benya nkosu kana bedi nkunimu muma yenyi ne ransom obiara nye na famudi kana benya nkosu kana bedi nkunimu radio papa ya junsu oba papa bia one side adwa Robert wine ni mama adwuma das yo oba ho vedua yo on a pray die me ra ho kakra but ebeyeyi adan oba adwa ekro eyeya me bo ekro na omode kilo ede boa omoman na me mutse obi ayesa ye communities na ebe ko enim adiba kwa ye me yi a media we for no pay Asem clinic na ntetimu a ye mpanyin de ba ye me entomasumo bisa ba entomasum ba ku sei wo de fa na sei wesi wo fie wo de tikam pimpim na esie wo old house no ebedregu so wo nyina sei na wo se wo nya afika foforo emfa entoto onyema ngum nti unko ni wanum enye se wo de old one nyema na eba enye yo se enye se enye yo ni wo mo no emfata yesi yeye nyehia ansana yeye ne fata nyehia ne se omo se tanya mane fambrem because omanfo no besom enye se dan be si wonom fefefe na ceiling yi na weyi enu nti ne tito no asamo ntiti mo na wade ban ento asum ba ku se aden
We need critical thinkers. Critical thinkers. Mamika Bofu Baku bin film. Why? Yes, no pa. So the wabe who was in Francis, so the wabe. Mediterranean pay you. Michelle Bibi, I'm going to point you. I can't see more boy Juma pa, Juma de Mu Yebi. And we say a best swab a panso, Edia Mayena. We tell my Fiamansa, or Asem Ostrase, and a team Ahenkan Kwame, friends of Ahenkan FM. It's Chairman of Pay. When you go point you, Mr. Bright. I say, I draw Roberta wine, and no, a chena drain. Lightway, air stubble, empty and no dear sir. I'm off your moi. Hello, Memoacho. Hello, Memoache. Manka empty. As you twom crave for da empty and phone. I did 2 8 ya. You come up for. Hello. Hello, Odi. Odisha Memoacho. Captain Abonia. Menono, Ghana's international killer, Abobonia. Yamini Abuafo. Nyamisho, we my body about I think what 9 yeah, that's it. Amen, Yamin Jababem. Yes, or life. I bet one my pumpum in Nika Crabao. Amen. I want you at Monty. I think want to dish a Ghana for you. Maybe about body and medable. First, or he knock or even interview. Bonapapa, Patana in Punia, Omukru, and said that. At an Atinamistrano, Ninquansu. Second one, I'm coming near Casami Krum. Doctor, that's bread. Naku appear. Piao, no, Unquansu. Yet I'm going about to say, last week, the Casemiro. Wahimano of a Susi Ampa Ude Premiano on the Hima portrait. I'm watching at the Akosia everybody someone in Nedwarazo. You will see him out to drink the power watching here. I never would you be throw with you, Anka, Warama, our baby. No, I'm more invitation back, Yababa. That's about the edition me ma basumuno. Sir, Mudi, the area of Bodiana. Yarasimo. Someone me so bine bejina. Asuna me masu bine. Mbacho so bina mu so mu bine bejina. Hello, Memoachi o. Adwuma ya odi shaba pombo ko de. Yes, Adawoma enti bibia e fine. Yo, o kan shi ni ana. Me pa cho papa ba ko pe, me ko me boss ba ko pe. Yanko Ghana fo ti o. Ke ja ka ba de me ten bia me kasa. Na na me ten bia papa won on me bo abaso because ya me ma on shi ga ten tin on kwa ten tin ta no no wabu shen na. And it was to my for because you do a bit in your idea, Papa. I now am more. Sure, if you ask the Papa, we will go to an o'clock as I said, and you take a plan and another the from. As a Kwame, what could more to me on Kuala? More about the boy order. No more like Uncle my dream. Nearly I say, one other body be awesome. None of that did the same idea because Abuano, let's say this as a new. So Chemu Padi, I can afford months about 30 days. You Chemu about one son on my corner. Yes, Yabu so maybe I'm the you are coming on the never. Now, I feel in and Omonka because Sally quick at Claria. The MPD will Chemu said, take one hour to the piano. No one to any other. Last I look like I can come to me, go tell him I can't hire. After you come more down, so I used to start them or so or not. Sister them or almost toilet to do or 7 money. I mean, someone maybe home to tuning out to be set toilet. Come home for it. Come in, Winim, Okanshe, the entire Abuabuna Renes and say, Abuabua can you whom you come ha? No Karamutinka. I in Samna unrenescent. I'm a muni panibio betima come as my mamono. Tina Kona Reneseno. Because aye MC Jankaba adentina yeti krom
na amanyofo bɛka kyerɛ sɛ ye beyi ko tade amamo ntamanfo anyim nyoma mfiri akwam na yi ni nyina firi hɔ na ato aba bum ade amamo mu wiare ma dɔgye na esanse ye ni ohi bia nti na yɛte ho ne ɛhwɛm ne yɛte ho ne ɛhwɛm kya ken ho akɔmɔ sɛ yɛto no yɛ mɛma hello bram na me fa kwa na me kuma nma hello good morning. Machio na pomba kwa de. Oh, nyame adumodi. Ida Yesu asiafro sana kasa free Ahenkan FM. Me de danso bia me kasa fi Achimoda. Achimoda danso bia mkwanim. Ni Dika ye de atena be menya me se o ma wo nkwane ahoden. Se ne yabozigi mba akopɛ no po se mu yi bayi. Ugusu ye ne nkaka ye se nya me se obedomo se ne be ya betinye wie po na maye na Eneya ejejeje enkasa nkwache eneya nyame ya doma ya fix ya machines ni na eneya piao na we de odi eya metade ade se de we tu wani mesre po yibu ya o sa no no mesre eya unse dodo na ye tie wo kem se ye kofia ye yusu multi tv ni ade nti we de ye tra we ka no wabo a bone prekonanka wayi abozige entimi mra multi side ma yen se ne be ya ye kofia ye betimi ato aso SEO. If you only radio ho. Radio mini phone etie say we mu nyina mini phone etie wo ma ari. Ana mi say udamo uni tape ho. Ore mi fa tape nya fe. Allahu akbar. Me kwa masem so. Hello. Kwa wasam so ayetie o. Yeah. O me de say ne mo ka hospital asem. Odi Achimoda ye ambulance service. Me kura taxi tembia me chem. About 3 months ni. Me hu baby ambulance na fa be hu ambulance bi APS free or government hospital. Anya swed road ya na ya chiase. If you say me be some pen for say or ambulance ne ewen. Because for the past 3 months ni odi me hu or ambulance e woda. Okay, mama ma feel bi mama ma ambulance ne konya accident bi wo eye adasu. Okay. Enti manya ne ntia se omo de akọ servicing ama ambulance no. Okay. Odi ena ni chat wo me do ba ayi ordan cancel. E ba jo ordan main station ye chat take 2 cedis. Eye o man ba pe bia no se ne be ye o de be ye ordan yi ama ye. From Monday to Saturday, you go to check it, and so cancel no, nya juma Saturday, and so minimum yentia, that ticket aspect and enquire the Odi, almost a try and Saturday ticket, and so we do cancel. Last Saturday, the office in Yajuma, and so Sikana Omu charging and main station, Saturday, Omucha Yajuma, and to yes, rampany for, and Zimuka Crow, Omonamo, so now, Yantias, why. Saturday muya samo de muya juma. Saturday ye juma. Amu ye ndɛ so mbaje. Si episkada ye Ghana ye. Emboni. Inyo. Sajwa. Wana mla so afere MTN atom se jano. 020554820910. Hello memwachi o. Yanyo. Arisha ba bibia ba ko de. Wa ba MP3 ni o. MP3 bibia se ye. On Bible ni adum ni ntie kure wusa. Era Kristo ase asemi Dika no aba so no kan adwene enko. Nyame ehira pa, nyame ehira anu pe. Na me hia ni bi na wo se na wo ba fese machines no. Ya ba rade mpa e. Yeah, me de radidi because aya me ko efum so ne Kumasi road no so a na fa se me chese se me nche but na nia wa kanti de me ni se nya me be ba me ko ma se so won se asane clinic na ho no no o ba je de se ye ba to abani ti that day no mo plaster we no that day na no mo penti o amo plaster mo penti o di me kan na da me say every 1 week na plaza every 1 week na some painting down. And so I'm plaza here no more painting. When we say ade akade am the baba ejuma no. Mu wie. What me ejina so in time because of about. Also mu wie anyu ne se da.
Ba MP3 ana eyarahu when you obi bottom scan ye CEO. Ye nyina ye sika de ade asinti adenti na se ya ho boa no so ye ntwen na edi mika kwasi wa sabe etutui. Oko kazi sia no obi ba ba sama tajo. Obi MP3 ande atwa so obi antimi obi ahwe. Se mi ni watam na oman adwapade me kan wasam na ye yenu. Udi tuo ba kura de be hia wo. Ano de obi antimi obi ahu. Yeah, boy, I didn't buy it. Now, because why about my money, what by Eastern region, and the Misania, and Koyeno, Unti, Abana was a baby. The boy, I didn't buy it. Yara say MP3 nyamisha papa elum me hu ye machine bi timi nkola ni mu chen black and brown Sijiwa ado MTN fana enade MTN atom me mu achi o ejo so me wa faze adwen da ho me am ofanie ono a mo ababo ase ho boko de ho boko wa na me sei asasene se wato hye no fine when obi anhuru obi die mu o ho nyina aje unsa Tia onna no bia da bi Kwame afa ye tio anape me chi amama muni ajmata moye me bo ohin na baso papa ohin be na kan atima bibia se ho okay nana jekum ati apo e wo ho se omatimi anya adwen padi se kilo bia ye de etri ho ne ye de boa oman no abu nya ne ta kese ayi watch dog ya ye bosume sokura ba fi di pra ye nya aye tu ye hu ati o ke ye re kuruma to emu ajo obi ati owi o ma ye stop ni jama nipa ma fi na wa nti ajen ba ji touch ba ko so na se na mp free no mai kasa ye dia ko touch light na se ye tapon foku wurem na touch light ba ko ni phone touch ni ye ta krofu wurem ati ni ko ai police station eti abo asem de in fact ba me ya tem Ofa abuaje nyame on nyankopon no boss no asase no se wan kentene ho a won wa ne ye hufuo ne wokrum ha yes asam no kura da ho o be ka ye be yo na hwane anya no wiase da misi kuoi ye ni hene makan Peace FM me sa kan wa kura we ohinim mun kan no kura nkyere mo Adubiase mo because adubiase he and what can I say ma amanfo bo na baso no so you here you ti na fa on hihye gu na amanfo nso mo ni ahwe aya no kura make can brain there is no chief in aboabo na kwenti oyo he na hima mo yeni mo mienu yes mi timi mo manim ti ada da be ni ye bibi anu okuro wa kwa wo hi bia ko trafe wo hi bia no kromu a oni bebete yes Hello me mwachi o Dika Odi Arisha ba pomba kwa de ko na ze Yesu adom ya ho ye dija Asem Dika na atisu ya dwendwen ga na ne yempatam ahụ yo yadase ba cho udin FM Moses of Moses yetiu yo Mr. Odi Mr. Contractor na wo of Fanta ire bi kwa aso aduma oye wo ho no ye uja ye hunu bo kwa nso dim na ko he de kwa na ya Odi etawani me ka se obetena me te se obeka already so say o share date March so be 2021 we tap about to Facebook say obu kwa na so sisi ameka say Facebook sisi ameka say we tap say o fanta ire bi road ogu so machine sisi a egu kota eso ye nam kwa na so Odi ba ye ble o kwa na so no nyankopon kwa na nim 2 yanko oda main station uko oda main station sisi ya bola chance ticket yeah and that be station meeting aka sim sisi ho a load Odi aso
Na ball a na wo Achimi dance station no ho aside say ye fa free ho. Say aka cancer form na so mo hwe. Na tombe de cancer ba ku si edwane ti ho kra na. Na she the dance bin ketwa na ba bi station inside. So say no need to make kata so. No correct. Kese de yen kata so we so fa na egum. Cars no si wo lodu. Na etu hia nkofo. Eti ebe frem pen for ebe frem kan. Omo hwe no mo ni hu duma man. Yes ayale de enye bete we station wo. Okay. Omo hwe no mo ni hu duma man. Na ka obenya contract ane so na mapa na ka friend one day will show you so. Ude don't worry. Don't worry. Say yen kan mu tutun kan wa kan yen so beti akiri. Why? Ya mi shira o. Ahoma we atiatum Ghana. And make our nation great and strong. But to defend forever our motherland. God bless our homeland Ghana. Nyame shira ya man Ghana. Onyi ehu emfiri emu. Yanya omane wo do na emfa omane wo do ni yanim kan. Kakra obetima ya dia asom man emu ani na obi anim ye. Enya no kura nso kada. Sa wo babra na ofom so a don't be too big to say I am sorry. Me di dia na start I so Odi Ahenkan Yakubon share on Facebook live. Obi so Odi Ahenkan na say yenya Ahenkan FM ewo Achimi Kadebiem adan. Me ba cho ye po ni bui tina yankwa kire bebre sa ene ye po no ye guzu ayeyo. Mo me go manu mre ana hwebe wa channel pade na ja dam. Ashite Raymond osu odi God bless you God bless Achimi Adubiase hene. As you did not only that, even when you refuse to go for communal labor, he will find you. Odi, I've witnessed it with my eyes. Adubiase na man for bona basono. Yasi Adubiase wan kwa menuma o him betima me ababe chew. Amamre ni die no de adwuma ho. Uni baby tia no akwaji efie bi atemje me yo hen. Baby na ni tie. Wo kasmo bi antie. You are not a chief. Uni baby tie. Wo baby tia kama sa na won hin oboda amanfo nkoda won bi da sa o hin bi boda wuro amanfo nko Adubiase hin beto say nananom since 1989 kokuakuafo ehun say omani be ya agira omwankasa to koto ukoko a ye won tetewo a de oman ye no mudi si nurses quarters unya bofo tumi ense bi di na bozo guso kewa ozemi yo hin wo hin Wohe mi papa fie ye. Hello, mi mwachi o. Mi jusu abo zigi. Mi da so apomba kwa de odi sheba. Mi ho de pa tebe enkofo bi mpa no. Mo na evro so ka sefrin. Anwa ni wanchi. Achimi wanchi. Anwa Achimi wanchi. Wo de mo ni so na anwa mo. Anwa mo anu. Akwa wani abie. Anwa yanko wadwenkyira Asem Dika. Metete we interview honorable Buati Yadom AK Okoyo. Yes sir. Na okan tem bebri ye pareto wa ye de nanka ye pe ye papa ina nyame amana amaso ye nyame pe no ye by waba ye paneto bebri niema pa ye obatampa amati ebe ye no on transform ye from what to kede contractor baso be ifie be dumienu kura te ko dunum ni up to now ekwano nyere tie wa anwamwe Ghana ha no enukura ho ba ukoka engineer ti pete ka no kura no me ukomia bia MPP for ba yi wo ma yiyi wa kwagu asphalt nyina yan side wanchi kade oda swadro awisa asama kase yan kwan de anwe ni sesa me di wa ati ye de enka Ghana wa ati ento aba ni bi na aka wada tu kade aka obi ko hu atamayo major road straight to kade
Anso kwa na nwe no mako nwe sana ya jo lale pe kakra oka omzi mienka yabeka yabeka ombeku omukue tietia obi anso ntimi nkua nyame na bo ya ho ban obi ati ko bia me da so anwamu Leso aho agwari gogo apai and make our nation great and strong. Zana skani wa so yahu baba mugu ko tai baby de magu ko tai nyina kama baby zuro mu dem futuro mu sa papa yasma okan me mviri wanchi tukade kwan enfie petepepe de bia kontata baba so no bane namo sa ni ade ato aba monzo samun sada da bia mbato one way kama chira mo ma chira mo say hey 2 minutes wa ho baby na mem na maka say sabe me nyiri so nchen so na nso nipa me nsem bi ho de a be meka so mo nto ma banfo beto afa ho me da mesisa aboabo man abawo amamu be kwa wieye na mu nwu aboabo krodua no ko ta we aboabo ni na koto abama sa abana wa ye ho papa sa abamu we kwa wieye na aboabo krodua o ma mu ko ta na ukoto abama mu dia na wangata on pabo abo asem about to yanto for life ye to aba for improvement and development tize woto na improvement and development be ma ukrom a and to ma de obama development about ukrom na mo gidie nso se wo mbegu kwan no o ma nwu dia ene so mo dan to ma sema hwa na wa ahoma no so ayedin ahoma eso ayedin kongom na maye 0201944485 and 0554820910 eno homa yedi dwuma eze homa no ablos koto ewo wiemu ho kuma mu ni modern network die ko ma weni ti senya mi bo bibini udemu suku usumbu wonyamieni so be black and proud. Mi fie ye, mi papa fie ye, mi jane ni, mi mami fie ye, mi papa fie ye, mi mwachi o. Hello papa. Mama na pomba ko. Ami ado. Wo fie na me frem. Mba cho say. Papa kwa ebu aba. Wa me ame papa no. Kwa ebu aba. Mu papa abo. Oh, papa kwa aba. Yana na efie ba kwa de. Ami ado. Ano pa mu nsem so meso lu ma adwan na me mpeso onyu bi mongu me ho ai. Ba se papa ma se. Na wo kanu. Kana ye bre ababo so ye bre. Yo. I'm a full Chelsea. I'm a whole lot of time. And as I am for Chrome Hanma, as I seen a toy wound with this canny. Ye brand, ye bre. The papa, there's also some like a no crana, and a wakano. I'm in show. I'm more quiet and what it. That's it. And put that was it. Bye bye. We the young one, me am a bad now, Frey. Papa kwa ya bua ene yede meto no na ne ba na afenti mi ame benti wa bone baba so eno anu mu apiafo mebre wukuku me kwa o man so na mate interview ba ko e de free ho. I'm speaking to Openia Nidindi Patrick Tando Often PhD or a doctor. He's a kind senior lecturer at the School of Public Service and Governance wo Gimpa Ghana Institute of Management and Public Administration. Na ochre professional development courses on policy formulation, decentralization, local governance system, and a program monitoring evaluation, social research techniques, gender and development planning. Openi eya chinkwanana. Ora Patrick Tando Often wadaroma anope ya muache eba Ahenkan 93.3 FM so. Ya dia na mini. Akwana bibia bokode. Nyamia dum ene wadaroma.
bibia boko eda nyame ase na fide ni so uhuru iti yentimi amfra wontem fa chen ebre ni so atienti ka se ye kan profile na ye nwie wa be pa o doctor mini ye ready adum Dr. Patrick Tando often Pacho Ofikrobenso. Pacho me free Akim Sodu. Wonderful. Tia Edim. Edim. Akim Kwa. The entire front say we will be a when dear with decentralization and local government system. Na yensu empatem ha impuntuo obi atiem yepempuntuo yepenkanko yepese yakoya nim yepomu ha se yepempuntuo ne yepenkanko a nyoma ben na osia me ani die kire a beboa na yensu apeja yo mi a medase na me ebio michia etiefo a anopai omode omo radio ene omo online portals nyina to Ahenkan FM aye achinkwa ye die mu pa na ye nyina anopai enua Kwame Odi Ahenkan na menam no so a wabedi dwuma kesese na mayen so ye hu empuntudwuma anase da bia esese ye tosin na ye totro adwen na ma empefo kofa adwen a omanya adwenpo afri yen a omanfo no yen so ye ho anopen sama ubusa no emse asem ehu hia pa aya na empempie ne yemfa adwen koso nanso so se ya de adwen koso a emse nke bebo yi nyina bronya 2019 2020 besi ma nyame odefo de na yi abesen yekomi me ye akasaye bi na ye beto aba na asema na me susu ni se enka omanfo se edu ba bi na mpanifo a omugina me atom so aba omo ba ye honoma kense so omo mum no mbekasa kire yen enka se yen omanfo no ene kasa kire om se wosu ugina na ya to so aba no akọ aban mu akodi adwuma ma yen akodi yen yanim aye adwuma pa ama mpuntu aba oman mu dia ye hia de ni de sese ye ewo ye mantem enu ni nanka enu no omo de omo no omo dom nim de no mpanifo akofa ho adwen se achima boabo omo hawni achim sodro omo hawni batabi omo hawni inti se me fa adwen efisen kuro nyina obia haw eson nkakra baby school sem baby ejedi sem baby bia akwan baby bi kra lorry station enti se ye tumi ki kan sa akire o nanka aboa no mutumi akofa ho adwen yi nanso ya na enta enye sa na etasi omo ba rally na eja omo abeka de ombe so mo kan bia ene na omoko enti em se ye koye nim no ya de se itu hu anamo na ye fa ho adwen se ye omanfo no ye benam akwanya te se de Ahenkan FM ene nunuanum aka no omo ye no na omo beboa ma yen so yetumi asadwen wonema yesi adwen po wonema ehia yen ewo empatem na ma sempanifo ba yetumi aka akiro mi ye mantem ho no enema ye ka ehia yen de nka bebre na so kuaye ya de a emse ye de adwen koso ebeboa yen pa efise de ntia meka kuaye ho asem ne se ye ho no dodo na no fomdwuma ne ye maame no ye ofanom na de ne fomdwuma no mo ye sese so nyame ncha de empanifo de si ho say planting for food and jobs omo de bia ba say planting for export and rural development say kokua na ye de kokua na menfan say efititi nyina ye nim say we ye kokua afeso akoto ama koko krache na so ajo kakra enano ye danyane a ye se China fo omo ye kokua ni bio nti de ayem hihia bawi ase kakra ya nhwe ya say ebete sika ye nyefri kokua mu no eso ena ye hwe mu no so empanifo de abase yenye yemfa enubai foforo ye betimi de adwen akoso a ye beboa yen ebi ni nkube ebi ni eme ebi ni cashew ene de keka ho coffee ka ho se ye mpom ho no yeso ye ofanom ye maame no menuanom a omo ye kura no se ye tumi e de adwen akoso na aban penifo ya catchrom se ye de kura ye na ye betimi aye eno ye nyema ye betimi aye ni bi enti se kura no ye pese ye nuanom nya somfa so de ene aban penifo yi mommoye na ensase obi a omo pass asase se ye baki ko mabo mu po no ma yiku brofum ye ka se cooperative farmers
na se aboabo enipa numu nsia bia mrante kwa mabawa omo bia si omo ni so mba ekua ni bi no na omo so enya so mfaso ama omo ne omo obusua no empelifo di omo ni na se asase no mbehia se seedlings no mbehia se eho akade omo de beye ekoko ekuaye no edua se mme ana se cashew ni bi ana nkube ni bi kwa no mbedua na omotumi edisi adwuma no dokwe dia wo ka nyina ya Asem papa na dia branch bi bebusa ne se memfa kube ni nye example se yati kube aboabo ha enye ne so adurofo ati kube obi ati kube yati ani aboni anom ni awe se edwan a yenim se de be process no atene no edeye another finished product se de kokoo ye soa beans idi koma brofu ye chocolate sade bere meto na body mai indi se emrante no ede omugi kwayo ma se ya nane ni biema an se sane bobre ne hyebra na akwa se kwayo no pu enso emu fa so ekito abi ehon so ye be kan sen enonti fambiem so a emse aban ede asi ho ye one district one factory enti ya pomu ha ai proto fa kromu venture bi ase o enti ese empanifo a omo kugina amansin ni mu no se DCE and assembly members no omo ehya se fa ho adwen sebe se ba se omo hia akrachefo omo bebo omo no matu saa eno ho anamo a mse ye pom ho no ye enyade a sebe ye de ho kakra na omo si omo mfem omo man sinkonwa ne mfa dwen se ye pom hai se kwaye ya ye so beba mfa so a na ese ye tu anamo na 1 factory no ye kopɛ mpanifo a sebe nyame ayo madom betumi abebie factory ni bi na nyama ye wa ha no process ne betumi aye omo betumi ama ne value akosoro because ya anya ne saa dia se ne menu aka no pupu no de emze ahoden se ye wumpa enti ehɔ no na ese mpanifo a omo gina se district chief executives presiding members ne omo maka no ese omo sinkonwa no mo frema mpanifo afiri pom hɔ no ye behia ne ye bo ye tuato adwen omo sebe nyame ayo madom betumi edi omo ho de musika ho de ahyem omo nim di ahyem yem fenhyem na yem pe na one day one factory no yem hwe de beboa yen ewo yem pom ho no enobaya yedua no the processing ehun efi se aban wo emoa se yen yetu anamo a em se omo de betumi de akekira man yen ma saa adwumadi na akoso man ewo yem efamo because me gire se de wo kan ehia sansa wo ba pom ha sabe pani wa wunim se adwuma titru bia ni ha tinka mande one factory ban nka umia nani eche ba ko a nanka yenso hu no ba a ye betime dua dia feed sa factory no omo mu dua no benye sika omo mu twa na ba factory ho omo mu process omo mu koton itinka ye kombe han kaka na so ba pom ha anya se mranta ne akwadworo adwuma no na bi ni ha ana do komeboa enwa na okan menua na ni nyina ne se aban de won se aban no eniama odi na nihwe edi akire doso enti ese yen ye free epom ho no ene mpanifo a omodi anim ho no ena omo ma omani prese yen so ya hayi no sebe adwuma pe na ebia one district one factory se ye kase ye tu ho anamo a ye de ya ho de be di akire me kase January 2017 before kura am say nanado yeso ani in wi na no mia me frɛ meeting kakra won kan me nuanom ifi akim sodura ye hia nipa be duonu ana ye hia wo gempa hɔ no na ya dwene sɛ one day to one factory sɛ eba sɛ ye fam akim sodura eniema ben ye betim dia ya ho den akodi akire ama sɛ obi ye ko hu obi a sɛbe wɔn do owo ne sika wo no ye business ma person or certain company mpa na etimi aka chen say ye ho de ebo ba ebia enima raw materials say na obenya wo na beboa ma emrantie ene emaba wanya dwuma yi enti ye tu sa na mo na sila no ye guso ye tutu ho na mo na ade say empanifo a omo de ye yi omo so mo nkwa ban mu nko ye dwuma say no no de omo boa na ye di ahon de di akire pa fi say eno no de say na yo kan wo direct benefit ma ene ye nua ma wo fie ifi so sekua mpo banche no odua no nim se obenya company atama na safi odo ahoma bi no a
afeda no na ho de beso na bia asem homa nan anase enhumansia akwa no betimi ado rural banks nso we ho no ma omo ye adwuma pa sebe se eba se adwumadi aba na omo nso so omo ni di akire e develop finance models a betimi aye bebre ifi se the way Bosumi Rural Bank wo ho South Akim wo ho South Brim omo wo ho omo nyina no omo ba so omo babuama enkrunkitu mu mpuntu akoso edi se empanifo no titulu no en omo no eso mu kana mo na omanfo no enya sa awrehiem no no de ahoden taachire Enji sa dog meti wasi ya yemvan say yenso aganyama no be bia Ahenkan 93.3 FM wa hai ibetimi ati bibi kwase bia mranti a mukondo so mpenso mu yekua ni akeke ho abom na nanam mpamfa kun wo mse bia mo mai asase na mokoni ebedua o enya ado o senkrantia kra na yeben yo cause me my yankrantia won krampen na boa me no enkokoko na ben a ti mranti na maba no so betima kekom ho abom ati akuakuo e de pushi sa agenda we na aye possible on menua eyade a se menu adi hu komo wachire nti wo kan na nyame nwanwa se yen yedie ni ediem nti ese fa ho adwen na emwa ebia yetu kwan ba nkan nimdia yenya yenante dwuma ya ye kakra nimdia yenya no de yesua no ese etumi ma emfa eso ba mfa so ma yebusuafo ene enkrom ma nti adwenkyira wo tire adwen papa ese se yetu ho anamo na ebasa na aman so enya egina so na yekọ aban penifo no ho na yakosire bibia na se ye de demands akwa na tese ye demands no properly constituted because omo no ebia omo adwuma no makoje na mso bia senia amwo omo hia no matumi aye adwuma ni ye ne befi yan omanfo no ho nti Ahenkan FM 93.3 dwumadi a anasa adwun susu a wodi be adwun susu pa ebetumi di ahoden atachiri na yabobo amrantia no ya company fo ho ya chechiro makwan extension officers ya hu dodo betimi aboa omommo betimi di aboa ma sa adwumadi a ye kanyan no buy no popo a ewo planting for food and jobs any planting for export and rural development ebi kompa sebe ye mrantia no munim se no buy omodua no eno nyina ho womfaso na enchechira esese ye de ma yenuanom ye de ma ye hu na yin nyina eboan na adwuma eba ye mantem no emse menua asempa ebetumi da ho de attachment dog aja uya ya de na wakọ anim wo nimdiem ni abrabo me sure boss fiti na akoi Ahenkan 93.3 anopa awia numire ye bekoso adwo nkyere na ya hyasa keka ho abom wo radio yi so ni ahwede ye nso betima ye ma youth no aya engage in something positive na aboa ma semone criminal activities no etimi abavo tanse ya hweye na de ni to aban kwa so a da chebedi edokono kwa mina medase pa ze wa mama akonya na mesusu anope ye ne omanfo akasa Ahenkan ya minhwira mo pa ene dwuma pa moji yenso dase nyankopon ka ho Dr. Patrick Tando Offin ena motene kan ofi achima wi se he ya ena wabeche na dwen se aban ne betini one factor ba ya Ahenkan FM ye di program ba atudi akuafo mre sa akuafo mre no eye farming competition ye beye ni me fuo ni bi kwa nim kusibu adu be fuo ni bi inti extension officer bebe ye fuo ma behwe ni ayanka say local best farmer mranteno ebi dua nyadoa na ebi dua mo bom ye ba ne ye bom pesia won say yes man kan pesia u kama beteta Bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, but to defend forever our motherland. God bless our homeland Ghana. You go so account say interview say na ya upload to our Facebook page and a YouTube page. Your website department and so Ahenkan 93.3 FM. With my great men Adwempa anyone kwa ofori amanfo woboba and last week the area oketi pa
Gwagwan because board akola bone. Ahenkan yo. Anva 2 course be 0201944485. Pacho Asem. Ahenkan akuafo mra de ba no. Ye be pass ase. Na ya ched ya my competitors no. Nti uyo he na wasase a. Ye pass ase amanso ho. Enkofo busuan asase mra na ye ne busuan konya problem. Asase a hojo. Me po hin bebeka se me manfo bre. O mantene pa adwuma na samusim babo makua ya adwuma dia. Oh my God. One other cemetery one. Memo ajo. Hello. Memo ajo this year. Hello. Memo ache. Hello. Majo so. Ah, boabola. Obiso Odi Ahenkan, there will come a time where turnout for election will be just 10%. The party faithfuls and their full soldiers will do the voting. Yemom de nkotwaba. Rejoice afia bim. Osia bibi ba anhwa akwase nkotwaba nipa ba ha mu chichemudu ana beko. When you 50+1 na so bet me the president ya. Na jaji gwagwa mkuzi ko egodi president re man. So nipa ne bia examan. Onipa uye mo papa bi. Pada. Onipa uye mo papa bi. Pacho 1 by 0554-820-910 0554-820-910 and 0201-944485. Pacho sene yeguso ayadwuma na tese fidie na duma na nya bo apayo ye hihye ye mfidie no atoato se de bia bia first ni akwaba mu kodunu ye bekoso akodu akwatia kade wanchi takrase amentia so adwa wisa a chiase bieni akroso asubua mia wodo bebire allo memo ache. Hello. Memo ache o. Mbato ye ja odi. Na pomba ko de. O nyamia hwe so ne bambo nti ye hu ye pa na monso e. Kristo adom ye gye na so ba jafra so ka se free. Ambato fe me bitwis aje me katesa babu bangalo. Anti bitwis Ghana foti o. Mbato na pe ha so me hia me pa ye. Odan government hospital. Akim odan government hospital. Odi ye bu komponjo odan government hospital. Shem patem ha. Hospital kasiye pa Virginia private hospital transfer case ba won oda government hospital na so ye sha dia edwa obekọ na no doctor ni duty nkati the nurse for ni midwife for more the perfect omu yo moduma by the big problem bi wo ho anya problem ya nurse ni betimi ayden ahwe atisa bibi ha doctor na ye de na djuma so be e djuma se doctor bi ama obekọ na pa obekọ na machi so kwakọhwe akọja ya resa no 4:30 to 5. Ubako 20 bo 8 ya san doctor ba adwuma. Ubako private hospital na doctor no part time e wo ho. Na odi de ma we ho sam no kwa se private hospital so mo transfer case ya, mo transfer ba government hospital. Na se transfer case na jo anasa na pa before 8 na doctor ben e transfer sa case na man. Nurse ni nsu ni authority say ya di emergency case ba na se doctor Maya obetimi a transfer case ama hospital for. And so the assassin way I will host some medical can Ahenkan FM. I could see a friend police about medical issues. I've taken issue with about. But so the slam penny to me DC normal cabin. And a bumping for so much to make sure that government also to mine. Because of our so by so the call. Now back what the doctor knew and I do emergency not doctors yeah nurses for you and the bomb. I guess the doctor many pan the whole na doctor nya den doctor ni ho nke sama temu me hia sama ma we ho tempa mo ya be kwom wo ho pa ya be kwom wo ho ebe to ko na 5:30 to ina be ko na the government hospital doctor ni ho no wo be ko that time no private hospital ba ko to government hospital doctor so ye djuma ho no mo jai hospital na so ho e dey na si ye dey anu no odan ye dey anu no
Nti yesre aweho. Yesre. Nya me kata ne biatum by 3 times. Biatum by 3 times. Na me family members so bia tototo. Bayan hwe. Yes service o chene yes ya wono nyanko nye ne. Ana so obi so kata so me kata so le yes kata so le so. Nti aso wo yasem hia. Mo yebedi akira ma papa na bibia to ahini ebremu. Ya. Kwajon kansa uwo Italy. Ufu alu pre bankra ha ama mi ya Ahenkan 93.3 FM t-shirt ba akoma. Udi akopiem Italy en wahye en adenam Italy abonte so en awode genchia. Na mafo buza say what is Ahenkan 93.3 FM? Na say ewa abo Ghana. To the abo adu Italy. Kwajon kansa. Sasaman baba. Ewana bomu sasaman baba. Soba. Ewana bonge. Ipa deseni. Ewana bonge. Ipa deseni. Ono no baba. No ayo pasa. Yo. Watching man. So ipa neja isa. Me pombo. Odi Ahenkan no kura odi akukuduro kan radio sunti. Obi obadwin boni ama. Sa adwin na ebeyi no. Ebeyi ni sabrebef. Etanu wa no kan unsam. Ene za ta me da se. Ti ya damase ansanda. Mamunya abotre ya fidie kwa fom wo na mwanya mfiri ha. Obi kura timi to age hini nya no otie hye. Ekire gidi amuwo yemu. Odo amuwo de man. Ya nya aso abafo enfunso ye ho. Nanso ni nyina akimotan yachi. Ti ya damase amia dom awurade ahuyemobo apekakra kopem video ni bidia ba tiene ye be hya hye video na aka na o hye na monte wo baabi no mo beti hello Ahenkan 93.3 FM wana bo sa akrobato beka seden radio papa abozege thank you me ba cho mama agrada anti agrada bon mo maso pada so ono obeje title. You see my bag? Jonesy and Kabani. You see my bag? Jonesy and Kabani. Abuzige ehodia. Adia many na menzaka. Give me another one. What's me for? Debbie started. There trouble. I got answer say. Agrade. You see my bag? Jonesy and Kabani. Now go to the next one. What's me for? Why? 2-1 Kabani. What you make come on Jonesy and Kabani. Abuzige. Mapon and wapon. What the mapon and yapon we? Agrada odi adro ehura do be seyi na nimu no odi abo do odi atem no sabo na ma amafo mu de muntie sro sikasa no wasie chimi fu 2-1 Kabani abuwa de me ka mo ntia se no dozi en Kabani abu seke untia se akoshepo mapon tietia sajiwa Adam so okay Jesse Mazanti ya ba weekend ka se bia wa fufuo bi kware afemre tibi ka za Ahenkan fo me ne wanti ma wa che bi afemra obogu se wo nyanwa mo be fine pa na bia yan ke Jesse Adam bi bia mo de so ni paneja isam misama o edema agrada Dozi and Kabani mikaya monti ase no onti ase akwhyepo abuzige mapon wasie chimi fu 2-1 Kabani abuwa de me ka mo ntia ase no Dozi and Kabani abuzige onti ase akwhyepo mapon abuzige odia gagai abuzige odia na ayi doru Kabani na se nani abre wawura mo hwi ni kutrayam ni bosom je la na mi ma agwa ekumo a ye manya ni na ya to angozi aga na Dozi and Kabani sa bag no
Eba chini nyina. Bidi di Odi Ahenkan o. Video ni Ahenkan 93.3 FM. Joshua Kwabena Ejenim, the Sakura birthday celebrant. Akwa ihu areho. Na do di obedi ara. Na birthday sapawia be roye ofiaro. Your head of sports Joshua Ejenim Boate edini birthday last week. Na konkonzeni ani jindi Brad Nelson twasanim na me say hey kwala gu station any man say birthday what the better bottle ba ko di actually onum nweda o twene sope na okutu ayi wo bi so ti say ade na me say head of sports for Ahenkan 93.3 FM birthday sakola abuzo so manager one true name and you did a news editor day say correct be market che di birthday said yes have been brothers only agrada na ejuma na eguna ejuma enya he so no dia na ye e ba me de banche ba to mo bo banche mpesi o ma twumuku a fa be ba moku banche no so about it been 10:15 e be dey awie 10:30 na o radio so ti kan ze no so afa akọ in advance kwa nim kusi board me da se DJ Nas me da se Zigby anyone wo ba Kwame Asante me da ma se sports is up next with a sports team bringing you solid sports presentation around the world and around the globe. GFA ene na nado dan kwa Kufuado say almost $25 million ma Blasters 7 producer me Kwame Yeboah me nyomo nya adwen ne ene mo nya adwen china. Waste of money. The Blasters with this team can never win the AFCON unless miracle. This team can't win the AFCON. Why don't you inject the money into a building of pitches, investing into the local league, hunting for talent, say yes sir, resorting intercore in schools. New talent from under 17 and feed into the national team. Utam $25 million choppable dollars. Our military nyina budget 34 million Ghana cedis. Blasters nkwando moje aburu military dia so be wo ha. Demo dem go so anche chere Ghana ni sa. Obi enku a wala bewu wala toa wala moa. I am off. Ghanaians will be hypocrites. The time they arrest Polo, everybody free polo.